Asem Mpe Nipa yaba na yaba dwumadi obetu omna samwanka sa na the nation sanke wofalumba obatenenka ohene yire maame yaboa akua ansuama bronya waya abrewatia obatenenka ewo dwumadi ewe so medika aka cho se sisamapo menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apane pomasi bre na yatumi ede amaw kama pa yani funtum pa katachie srebia bonchina na Asem Mpe Nipa ya twentwen kodi awu ya twen yen ansa na yakosa enya asam ketwa kachire obi no obi so kachire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no wo mo aba eno ti fa akonwa Sompa TV no yedi atwaguo sa na social media handles Facebook and YouTube no Sompa 93.1 amafo 8 yen everywhere kwa search Fletcher a producer na Kwantabisa Isaac one chief executive producer majumadi omodawruma ene anya bi na yede ebesew ene anwumrei na wukọ MC house so a safo kantanka sempremo bema go so fa wo yede abrantie no ono so adawruma na ochichi video no na ne yedi atwaguo ewo social media handles na so na wukọ Sompa TV studio so a ekoba jesi no bema kese ba ko pe ekoba jesi oni David omadawruma ena Sompa TV no uhun yen ewo so ka kire wobi omunyina ka ho ena eso funtum pa katachie na Osei Aboagye Oforisuo ni ntifo me na mete adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so na utumutan bema wo ho bema ne hwan Osei Aboagye bema me na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansa mpia wo se campaign ye ko akoyanim yanim ten ena ye hwe abra ye hwe ye chikura omna samwa bibia boko de Osei bema nyankopon adom odi a chen bibia boko weda no na sisi no nyankopon ne ma beka na no me dawa nyame ne me kasa se nyame ampata de weda we ye no ebeye sa ewo ye nkwada nyina na eno na ye busa se weda we be de nkwada nyina na ka betimi atena ye pene sa Oforisuo una apa na ye nyina na ye pe me de mempe e ba weda waye weda we ba weda waye ma ye den weda we ni kwaso obi aka se enye wo na wo betra kromu apa na wo behwe se ye nwanumi obi di pika se bodyguard wo fom ni fifre swan no owie ni sika so obenya kakra bi na adwuma wasua Oforisuo bema me momu pa de me memu de ka menya ka weda nyenye se de bia ene de so tia se ena de meka kakra no so se Oforisuo weda we de aye no e de nsem bebre ansa na entwam nko no ana se nyankopon bema na ise ya si anye sa de entwam nko no na de nsem nipa bebre abegina court ya hanom ena other stations no fonem na nyemo so wonye onem na nyemo so wonye de mpese me ka kire bema bia weda we se wo da ono we yire da se ono mpre da fanyansa ton oye wadwo se weda na ise timi kutwa bi na mdia besi me yire so ka hu se oba oda wa mo afa no asem wa kire kata che oba ma na kan ye because weda ndi aye no Oforisuo ano odin na obi anhwe the life ye because e basa no no ma ye se ya weda na ye se ya den se bebre na nam short ase iti Oforisuo me momu de enka weda na ye se ya kusi ye nkwada nyina enka ye o shatale nye fi Oforisuo bema o shatale nye fi sebo ka ohore wo mu jande ohore na ye fi de na no ye swame ha ya kwane ye no anu nti asanya no de a Oforisuo me momu de se nipa bi ni mba ya dwen e o mo fi de a sanka phone line esua nenka ye hwe se weda na ye se ya ena ewia bebo then akaye weda na ye se akaye okay be used to ye kwa kwanim ten ye de afutu sem no de ebrew na afutu sem ye de ebrew no ye tietietia sa abo akoku kom orofo anye da bia ena wo se o ma ye de wo trase sabia ku sabia nyado sempanifo etufo nyada bia ena empokura e wo se wo twen e ma afoforo bi ebo wabaso e wo nepa bia waye ho enyada bia ena se wo tenase emia ma wa mo e wo ade bia waye ho enyada bia ena wo se wo tenase emia boye nsam hia e de mawo e wo ade bia waye ho orofo eduru ba bia wan kasa fa ho tenase na bo ho abaso na ka kire wo ho se ade ama ye die ma yade
Orofo duru baabi afase de ne anigye fa wankasa tenase si hu konwa na fa wonsasi ubo Oforisuo Aboagye ade wedi ma ya ade eno na me ka kire se enye da bia e na betwen ama obi abo wabaso ade bi wa wankasa wa hunim no utim se wa ya ade na ade na wa ye no the impact anase the mpuntuo abra foforo bi eno te duru baabi a wankasa tenase ne bo ho abaso ewom se na de na nso utumi ayoy eno na me ka kire na anwumire se embre bi wo ho a wankasa ka kire ho ne ma ho ammo eduru baabi na abusua no ho kire won pa wo sikasem mu eduru baabi na nkoda bi wo abusua ni mu ana ese wo mu hia sika etu wo mu school fees ye eduru baabi na nkoda bi wo abusua ni mu ana ye de wo mu ekosua adwuma onofo saabra no na eden ma wo de na wo sika no ewo bibi yo na nso no wanfa wani anto wankasa wo ho so wankasa wani gie so ebua sankoda no eno na me ka kire se wa ya de eduru baabi a wa bo ho abaso onofo eduru baabi no abrantie bi na ne wo faase etene nchen na wote ne wo faase no entempa at the age of 3 years abra ne maame efiri mu eno te sa abrantie no so ne mane bi eni akoda no eboso na wo mu ko suku primary wire JHS no omuko wie SS no na nkoda no nyina nimwade a omu nyina atwa eko suku pom university eduru baabi na sika ba ko pe mefan se akoda ba ko ho sika eno obenya no de na kosua pon no won kwa adwoa anase won kwa ata won fa no wofaase no na enko suku pon no anase won fa ne yamuba na sinimu ba no na enko suku pon no enkoda no nyina so atwa pepepe o suku pon no ehia wo mo a watwro krata de abre wo mo se enkoda wedi ohia wo mo orofo na akoya adwendwen ama brantie no pa enya asem ketwa na wawu ni masem sabia ku sabia nyado wo ba no so ye na adwene se sika no beso akoda ba akodia yemfa wono ankasa ne yafunu ba no eni kan ko suku no na yemfa no wofaase no ko sua adwuma orofo na akoye asefin sempa na akoye anibre sempa na nyankopo a wotimi bia wiem sakra wiem abribia no eto abrantie ne nsem na damfo bi emane no eno ti no munim se nkoda no nyina betumi akosuku pon no abrantie no eyoy woye mane ye fe man nkoda no nyina wie suku pon no ene wo fa yaw ne ahokyerem ene hiem ene de hwe nkoda no eno na me ka kire obi na anwumire se wo hwe sanfa to hu weyi a se wo kohwe wankasa wasinimu ba ana se wo kwa kohwe wo faase na sika ni ho na watimi atiti ubo wurem ama wo nyina wie suku pon no na akoya de bi akoya ni gisempa ani wo ko graduation ye de wo mo epia bonten no na no so akoya sedi asem sa asem na anwumire meka chi odede bi se eduru baabi ade abrantie ya yeyi won tena ho mo obi mabona ba so se wa ya ade na mmom eduru baabi a wono amfa ne ho tena konwa so na won kan kye ne ho se wa ya ade won fa se de na eden pa so otumi yoy orofo de ba na eden pa watumi ayo wa brabomu a wo se wankasa bo ho aba so na anwumire enwoma bebre na wankasa ewo tirimu a watumi aye na empo eni utim so obetumi aye na so no se watumi aye de a ena nwumire me ka kire se wankasa si hu konwa wankasa fa ahotena se entwen mu obi mabone nsam mawo entwen mu obi mabo wabaso entwen mu obi bekaso wa yade wankasa bo ho abaso ena nwumire eno to dede bi etiemi a na se de nkoda bi agya no so dede bi tiemi na nwumire na wose woye papa bi mankrofo bi kuko wo mo anim na otwentwen na asia me ka kire ne na anwumire se edinde emu be ye diama no nanso onyire ne ho wonmo ne ho so wonsinketi na so ye saade ya kuropotwadi ampobese yi adom de osakra wiemu abribia no obechira no obeyi na afiri futrum na ode ne mesi mapoma so osika fam ama ne ho atumi ato no eye me modofo pase yawo Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo mafutusem omna samwa
Ofosuo be ma yen chia ye tifo ne ahwefo a ende o mo hwe yen medika kase we dan dia no aye no adrawa fo mo ko kwatenten no bibi anya boko na mo fa ya ma menom ne ya papa nom ne enwam no enkodu asudrem na wo driver na so ehwe ho so yi na we driver na ko na kodu an efre so ya driver cause nyankopon ye na dwuma untimi siji de nyame aye na me fan chakase ma me sasaka ene odifo Japan ene Dr. Yok bebe omo bia me nana pramso hene na bebe a obi anso me chia pa Oforisuo ye kan na ye fans nso untimi nko enyam ya senior college no omo so ya de pa e chi obi bia me nyi ba ko makonya asem e chi omo nyina ho ya de e bo mo ba so Oforisuo du me bia wa bo wa ba so important ndi kwa je nipa otra ho na de bia otra se de wa ye no bi na me kanfo me medical kasa asem we pen Oforisuo du me bi na wo fi na wan kasa wo dress na ekoyi a wa otimi ho so ho ye fe du me bi a wan kasa bo ho abaso atade bi a wo kotoye eye wan kasa wo kra ana wo se no tale we de ma bre na ma men to tale we she me redeem se wo she sa tale no na wo gina hwehwem na wo hwe a hyew wo hwe obete bo wan kasa ka cho se me bre so aba na meti me ho aye fe Oforisuo nti uti wiase na se ho bon a unte edu me bia hu hwam a hye hu hwam a hye wote du me bi ho bon a hye wote kanfo ho ade a wa ye wa kanfo ho se o susu se de ye kan e wo mum yenu ade dan na wasi na ye dan papa se wo brei wo semwani fife na wo de sifie na wo trase because dan wo ko ho na wate ada wo ko ho na wate ada na wati mawi a wo trase se me kwakufusu ana me kwadwo yaboa nyankopon waboa me na me so mayade Oforisuo ni obi a na nya sika wotimi ye ajapade wan kasa wo trase ama ampawo ye bakan abusua nya ni dawso wan kasa wotimi se wodru ba bi a waboa abusua anya ni nyina akora de but wotimi aboa we mefa we tu wotimi trase na bo kwantehwe wachi se ya wotimi se wachi abai trase wo se awurade wa boa me na wa bo ho abaso o ye president de ye kan ekofa ba bi a e do ma hye wonsa wan kasa wa trase ehu se no ma wo pen so wo ye ekoyi na wan kasa wa bo ho abaso Oforisuo du me bi na se wo betra TV so na wan kasa de a wo ye wo bo ho abaso ya na nipa bi nim se o ho netel na ho akwan da bi o nyame na adum sa eno ma no ebi nya bi ba ya hu de o mo de ye eti se wan kasa wa trase na no ma ba ku mienu bi wa keka bom na no ma fa Oforisuo bo ho abaso edu me bi ampa o ma me yade ye mam ye wu kode nanso wo ye de sese otimi ye bia na no ye nwa pani o ma hene ye wadu boache ne maame odi ni birthday akono se de nipa ba wiase be wo ye sese oba ana wo ye o maame ana se be eba maame so ye ba sa Oforisuo na ye kan maame fa aseda piesie ma na ne servantefo nyene wo koi mu me kai fie ne wa abrante bi wonim woma papa wo twesta bia bi sika ne fie ana obesutwa satam katacho nyame fa na kransie ye kan ho asema na ne se freye fantefo na bia obi amechiawo no sa akura ne mehwe no Oforisuo wo begye de se na me ne wo kasai na na se tima hwa akura na ma sisi akura na wie school sisi bebi akura na ma no den etina na den se sine bo se me ma ya de a o deserve edu me bi enye obi na be ka kire wo wan kasa hwe enye ni pa nyina na sabi omunya sika omubu afie obu ani sika odi atwa nanum obu wo sika ne wontade basa obu asabe mpredo wo bi nanso ni timu odin Oforisuo minimum Mpe bia no hwe ne ba minim sabe de this bia no hwe ne ba anya sem bia o ontimi ntitale Oforisuo ade we ya kese obi hwe obi ye bibi obi bua obi nyini pa nya na wo sa adom no
Tis a Yankopo Boam, not the Sergeant and Mount. No force what me ye beeping now watch. Now what trust say, would I was here, a dear white ye, and yet one so now ye, and Yenny Pacum now Cocum ye, Yamo Jabina Kaguya, the rear would die, Yamo Jabina Kaguya, the Yosika, one casa some was say, and Kakanka Clay. Baba one or trans cake this dano. Fear no one. Swas cake is idea sit down. Sandy Po, you know, no bottom Babaswa, more being young chain Cassabe or Trano. Do maybe a wabon Wabaso. Bon Wabaso. She quite first would do ma. What show my drew baby? She quite first will bow, was ready for the She quite first way day when that Sanko do Bampens will be the Odia Yen one. She bema sabo best war, where the way see serve on the fact. She bema no ni bio, but ube so ni mumie no kam tibomu. She ne baby amonam, mwankasa montrase, na mom Wabaso. Flow yere, flow kunu. Kwasi bra no so say, adwa bra, adia ya yi. Ye moy ho Wabaso ya yade, ni ni panyi na timi yesa. Okay. To foso kaka meka, wo yo hene. Wankasa wo kro mu ayede hye wonsa. Sebe makasa wo hene bi wo wu a enkure wo kro mu nyina ya wo ne nga akra twesu musu. Aden because sa wo hene no. Ni nyuma pa wa ye boni din kase wa yade. Obi so ye hene wo ti krom da wo be wu no obi afira fita esre. Because enkoye wa anye hui. Etene ekoma obi a ade bia wo ye bia wan susu se wa yade ya o kan ofosuo do me bia ntram obi mekamfo wansa no nyani pa nyani nim nkamfo na Ghana ko obi kamfo kwasa be preduasa na wo san asre eti wan kasa trans se na ade amayi ade sika menye man fanse no man nwin manum me de ahwe me ma madru ba bi ofosuo koto so obi se be preduasa no ma bi ekwacho busamu ye ni sika nya bi o de hwe ne ma. It one casa trans na no baby maybe na wo na ne wachi abaya one casa trans okay ne pensu bi no na ka che ho se ma bo me ho abaso ma yade casa onye Ofoso be ma me da se me chia tiefo nyina na me ankasa me sister Stella ono so ewo US ene na woda sister Stella nyankopon koso ensha no onye okese ofoso be ma ewi aso wo ne ya na yesi anchini wo hui no enkamfo ne ho sanso na obi ankasa enunu ono ankasa ne ho na onsele say o take yourself na say if you take yourself in love obeka say bia wabodam cause no ho atenka be na wo ankasa no nya ewo ho ntine wo say nka obi na nka ya yejai na nka wabenunu ye na nka yasra na say wakanfo yese o enchine said yesi wo de wabọ aduane ama watire mu kama ide ye mo wabaso na so fo so be ma eto de bia enipa bia said ye Awurade Nyankopon si boy ye no ye nya ni so ade hunu ye nya botaye bi esi ye ni so ewa abrabo mo na enipa pina na ya wo ne wonom ekosa kansie ni se me pese ebre bi dru a mitimi edru Sompa FM Sompa TV ekokasa me pese bisa no na metem rantie hene nka na me nko journalism school ena gifty auntie na mete wonom nka the likes of ma me fa who might be no can news or GTV na me monitor ne pa and omo man central adwuma no ye makono wono maka nkasa ya na wono moka no me pese nke bedru de bi no nanka bi tie o take FM a nanka dako bi mi program anka ma ye no nanka ye bo a kire me na minya se ni so ade hunu no ene sa botaye ne wa abrabo mo se eye dania central adwuma me ye bi fi se me wa kono de bi ana se me wo passion bi e de ma adwuma ne ntine me ye bi na so bi ana me nim kwan a me fa so awramu me kru na ye bo asia ma ba bi a obi a nhran kan Nyankopon ma nkwatenti ahoden ne apomden wom ye se de wo be so na betie ho badwam no ya na ne ho na eti wo ye madom e de mi ruan central adwuma ni mo na me ruam no fo so be ma enye me nko ana me fa nse me yo ba be ma aboa ne se wode ni wura sukuu mu ye dooso pa na so no enye nipa nyina enetimi call ya watimi awie sinkete wo haw ne amane ahwease ene asɔre mu watimi aba bedru bebi amedri enye wo bia ne ye wu ne krokuma mu na ye titi ne hia ne ahokyere mu ya wotimi esinkete wo abrabɔ mu se emfa hu ne me hia mu no me toto me ho ase wo abrabɔ mu me na da me ho ma mema ema wonom emfa me nye sebie so de wo pe
ewo wankasa wa ha mu no wi a wa be mi se sandpaper edom akwa akoto ba bia na se toilet roll edom akwa akoto tiafi so enti ya na ye dɔɔso but se enkwamo a ewo mema wonum ensuo mu wonum mema num nsuo ni mu no ya na eforme ebi ba na betimi aforme ema no ya na wonum dɔɔso papa pempempepepepe na so emu ba akopɛ ena ya na etimi call fertilizer oba ne kosuama etimi bedane abotofo ama na yeba eti se wotimi pem wa ablabom kwa animu na se wokodrum pempenso bi a mesro wode aseda ma okatachie no na wo so wo kanfo hu bi fisenya ni panyina ene betimi ayete se de waye no onu obi na hya ase wa ablabom nipa no kra de meka sei no na fie ye onso kra de ukra hwe ase yasa wo wato amene mu wo fro basoro no kra no ne ye sa atwewase ade adon sa besom bia no na sa wetire wo de obeye bia no enye ye wa ablabom na so de wani tu twedi apobasa ye dom na asem wo kan se wajidi ni anase otini ni no behwe asem prenso na prenso so no besole wo besori a ejina wo hu keka ya obekeka ho ena nyankopon be ma hoodi bia ba behye wo mu etemeka ma na sisefo so be ma ye ni binu mu na hya ase na wono mu de ye panso ene ebia ba bi omugina ne yen ye gina bia nkomu nya ya nka omo pe etimi ye bo asia ma de me ma ya de o ma ya de papa mi kuru ye bo asia ma kura be bo ma baso me sa yo yere pa ema bebre na akwa awade e de atete no wo hawe ku omukuru num tofo so be ma me yoba pa ma ya de ma tira be ba ho fie pi ehwa ahodo ya ye hwa ene niema ahodo ya ye techia me nyina no fo so be ma me da so gina me na so e na ablabom nso no nya se bia da bia e wa ni giemu enya se any problems anase ani how we ablabom na so ni nyina mu ne se etimi gina ni edi nyankopon ye ni da so se okun na enya yekun o se yenya ma no Exodus 14 na sa return so onyankopon ho a ede be na wo se me ma wo bi ade bi a wo ye na ha me no me ma ni di mitirimu dem ne makoma mu ede twa bi be ye na chese ma ye bosa na me dwendwene ni ade I always smile said the beya nyankopon be kasa me kura na me hwehwe ni gente no adenti na me bisa na Matthew 7 said o tika ye no me bisa no onfa ma me nte no of also be ma sa wo ya ade bi wa ablabo mu wotimi tutu anam okodum pempenso bi na se bi anema bi wona otimi de ho hyem ekoduru animu amesraw entwen emu obi me kasa e bi a wa ya ade ana se bibisa wada roma bomodia na wankasa kanfo betimi abobasa ejinjamo ema wotimi preko wani medase okay enoti entwem obi mo wabaso ansan wankasa fa hotrans na bo ho abaso wom se ne mu odne de nso utumi yoy the nation's anchor Oforisuo be ma ya oni ntri fozu omuna samwa ohene yere nyame nchira obi a wabo ho abaso abrabo mu betwen nani awadi da nanim graso obebo abaso no yeso cheke wo de na ano no obo abaso no ka asem bi efeva ni ntina no obo abaso adan koyie ma no obesa achese akoy wo fun che ni peni nyina etimi menjwe obi abaso body ansa na mayade o da bia me prepare me ho se asem na me ka no ade no ameye no emfeva ne awo tie mi ne koda wo suru nyankopon bombe unza akwa na ka no kore eno ni asem no unya wi a wa wie obi abaso body na wo twen de abobra da bi ebebu abamu abrabo na wo bonimu he ono de da na obenya amane ye obesa be ka de se yanka eso no obo abaso na ano ne bi ye hu nsem twenia na o mani nyina ka se man we wonim nyansa se ebire bi ba se yi na di otofo mo ye mere no o munyina ka ni tuno na amaze se waje se aduma ne ye ni tuno enso sa ni pa ne kan bi kire ne se akoyi do ka no kro wonim nyansa wo twen obi abaso bode e etobire bi wa abo ho abaso hwe no oba no mema nyina na timne ne tranka mpuna wo twen be 10 no ka wo na aye ne ho ade ezegunu ese na ne pressure nyina mu ba fi asumdi a wo ma ntokwa nyina mu watimne sa ba ya tena bedru se ya wa wo tena se me na me yira wale 10 years my ya dear because pressure wa ware yem ye twen mo obi abeka tire ya nza da bi wo ya nsa enye ye me chia go jon kansalo be bi obi awari nyankopon nja no nja papa dum jedi ababi obi a ya wo twen obi abaso body da bi ye mfa mobra enye bi da wa twen anada no polanka wo ye nyame nipa nkofo nyina so ye kromfo po ye kwamukani otosha nkofo so di wona wu ohunu nkofo ka nyame asem anasa be wota ata won afa po ase ma change nyamo ka nyina ye nokore megyae ne
port mi be fa amanantia no mo yesa adwuma ni nyina bi tete won emo mu esa kiraye owie twere nsam tu Timothy mu nyina wo se eya me mane mo baba be fa manamo so ni ana metie no nya no na nemu di so ndi nya me ka kire mu nie me po me de me nsesi me bo okopa no mako medika no mawie tu me twan kunimdi abotira wo so da jade be ma me nya nipa de tu twan nipa abaso bode kunimdi abotira ni ma me so so po se obi anka nchem se ma ya de ba me nse twedi ampo frɛ me ne de o wa abotira bi o de bebo me ntwan wa abaso bode ansa na ma ya ne ameye ya woni obeja ne kwam uka se wutie nipa obeja ne kwam etomre bi a wo yire kura timi dan na ni ka kire wo mpretim ga ya de no aye ese na atari an mo obi de no aye du tie ne ono ka no a ubeja aduane todie na mena hunu se waye bibi saa ba no oka saa ne nso no se uja ne na wo ba akwa otimi ka kire se akora hwe se na fom nanso da so wo na wo hunu no oka kire se de no waye wawo ba na wo hwe ne de no waye edu onipa abaso bode edum honhom onipa abaso bode mfadi pa nkonanim onipa abaso bode manipa san kwam ndi abrabom no ya wa bo ho abaso se ade yi de ma ya de ya papa kata chawa wu okọ awurade mfa ne kransie ye ofoso be ma metima tena program ni madan na besinne ye nwuno because papa ne tese no na me ye producer na me ni access entidi enko a na be hye me mu a metima ye ne ama ye ne asem ne da so te ase ma ya de na dimi papa na ni mako dudu ba bi eno ne ye fra na de ye fra omra samoa ye di program yi hye mensa se panyini metima transi atotoa ntawantawa bi amai ene ye hwe Asem Mpe Nipa na obi ani age ma ya de obaba kwa meda mema ntamo metimi ni mema ye hunu ni obi ape yetimi sire vibe bom anka oba be ye trouble ama bibi asi ma ya de ya wo twenzu obi mna meka ngire wo fi a wasi ekura no obi ga jo se fi a ne panchi aze de no aye nipa o ontos mendida o wonim blog bo ontia mesi ni kada enso otimi twamu atetrotrom no awan na si vie na ne panchi aze so obeka se papa ya bone ho mode awurade boa ye ne yentimi nya ne aya ye bi enyu onipa na timi hunu oba wodaka no agaze oba nim bi odedaka so be ka chance sister otimi so abon ho mode no oduru ba bia woduri awurade boa ye no wo hia wo ka no tetrotrom enso wo twa wadapa etu ka se wo twa nipa ba so bode aya abraba wo bo no untimi monko wanim etu watna se na bo ho abaso na kokko wanim so oya ne sa abraba wo bo no be fata de ama na wo beti ase ba wo ka kire se de bialada utwen wonipa emwa wo da ya wo bobra bo ho abaso wo hene bo ho abaso wo mpatamu president bo ho abaso up to na jeje Rollins ti ase ananko ye proud papa drive or dilate traffic obi ase this is the president that we need but what he ase no na wo di na konya no omso e nipa boneni nipa na kan yo o ma mo na baso se papa no e principle no ototo ne niam ye o mpe kwase asem ya mo na baso but ofiri akonya so no obi ba bedi nsem hunu pe yes ka papa we na ti akonya so a etu nipa baso bode tama wo ya ade no kura wo nka ye yi wadi awie na kom de wa wote ba bia niam amfa ma no ubo si ebo udi ni wo miamia bi se anka nanko no na wo ho a sa na nipa te okay edi ya men twe nipa de bo wa nwa baso bo wa trumpet maya de Ghana moving industry ba bia me de aduru no maya de utwe nipa onipa meka njira eja kwa ye bi enso na yenya bibika kodon kansa ye bi enne yenya bika kokuma enu aye bi enne ye mpene ye wo mo ho na ka dia presi wo mo ze mudi ade na duru ba bi da bi de bone ba ko pe no ni pa hwehwe no de allow ke se wo no na ma ade we si e wo industry mu nti wa ye proud na ka kire wo se ampa ma ya ade ya ma ya ade o ya duru be mi ya kwenta hunu se social media ye play video ni ya comment no ma be ye bi no TV platform be bra mitimi se me be start sa program ya nsa no munyina kondo ayebi enti me di bibi aba mo kan se me invest bibi ana ya brofo no me do
aba system ni mo nipa agi atumu a eno hunu se ye wo UU bi omotena se ni ato aba na obi a kire na adwene as you started ya che 2017 ko yo mu nyina ade no na obi a de be start animu ha ya ye dua bibia ma nipa kon ado ama obi a pese sa ade no ye bi me ka nje o maya ade ewo mimu miamtimu no se baby am de niam bi adunu ma yede ma ya ade nti bo ho aba so mentwen obi ntafo a wawo mo atima hwe o mo no wa ya ade obi nya asengere wa wadwane agya no obi kura asengere wa otutu fom na no mpo ano yeso obi de ne ba akwato agya ne wa agya sa akura ni mu god ontimi nhwe no eso awo ahena asa na ohia mu nyina wa hwe na obi na meka njo okay obi ye hia ni ne mako university o mo yetere watimi de hia we university fo nya mo mawie but fie kro ntimi nsi bi obi na nka nje sa papa we so ya ade ya obi aya de abrabo a wo bo no so hunu se wa wo bo ho mode na wo konkode na ka kire ho se me ma ya ade na awurade obehia so sa ade ama ya okay enuti emo bi mo waba so ne debut one kasa sit yourself down na ka kire ho se wa ya de emfa ho ene wo haw ene abene bi a ofefa mu emfa ho ene hash wi a usiaye outumi ede konko wanim sa no enuti no ka kire bi se wo wa ya de 05513131 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 hello hello baby afre udin hello Franca, good evening my jo so ma me baby afre udin the pacho me mi ta sefiri so me he ya no okay ma me lia yete o ka che ai fo me se ho no okay yente o da ma se pa o fo so wa ni aba o ni anye e wo di mebi bi a wo di adwo yes a wo mo ni pa na ba so ni pa na ho ye wa hia wo so we di ni pa na duru no wo koduru hoda yen hwe se so bi ya dia se ni pa no sabo so body a wa no pa na de be ka se bia o so ya dia bre wo ya dia o ma sa mo ya dia pelu ba ya dia ko tishiri ye nya ya ho ya na de bia ye di mo ya bia ba so di ye ni aso ye boy aba so ye yi nti me de me se aji ti na mo ne ye aduma no e ti ane pa nya me nka mo hello 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 baby afre udin but we can sing in hine so me yakopia mampokua elusi yanko anim so ba so me da wan so pa futu na mo dia ba me ni je wo pa me so me ni me bo me ho ba so say me ba bi nyini ni ba wi aba me ba me timi so za na ss me kwa me single parent ne papa ho de ba wo so si me to me so ka fi fa no ko to di me na me je to me so say e pesa me so me share ss ni me bo me ho aba so say si a me ba no wo me so a me se no that was it. Okay, hello. Hello, Oforisuo. Ye, majwa nie. Good evening. Majo so ba pa meton ka che na otu kwanya na. Sima Maso. Okay. Yabastre, we producer no eya ompiki international state me first I belisi sa obi ompiki. Eya ompiki international so. Okay, okay. Me aboa ya hona ye frɛ. Yetio. Me gi me hudie anasa me bo me ho abaso. Eno nti na me ba wo show no so a. Me tini kanta cross o mo na samo a wontimi nka hwe no. Ma ya adie. Ma ya adie ye. Enche mo obi mo abaso. E wo se wo ankasa obo wo abaso. Men chance obi hwe abonten emebo abaso because ono abaso boni no na odi bebo no. Bia enya abaso body papa. But one kasa wo se wo nkwa na wo sa de we ya meye no maye ni ye maye adie me mpaboa ya me ton oboshe na ya so sit mo be de rural banking me ti mo se me ye delivery me de ko emobia saka ni de me bo me ho aba se maye adie me di no credit ma me customers me show wo mu ye me serve wo mu ye maye adie
nti me nkyɛn ɛwɔ bi mɛbɔ ma pastor wɔsɛ me a me kamfo me ho na me gye me ho di na me bɔ me ho pastor ɛnɛ topic no ɛyɛ good paa ɔmo na sa mo ama yɛ adeɛ ɔwɔ so ate ai Okay, hello baby afrefre udin yenti opanipa hello yenti o miti opa I need my boy pa Baba my boy pa then I'm a put that is near the campaign black wife with the master plan of put. Okay, hello Wofoso be me. yey Me kwa me de. Me ton grana frem kraizo. Mr. Enoch aka Nana One. Wofoso mayadio. Mayadio. Wofoso be me. Ye Munyina maya de so monto me. Maya die tu. adai Mo question mu da ho. Wofoso be ma mu mfie aduonu miensa aye 23 years ma ware. Eno no ekoto ba bi a meka sai na mfie mienu atwam ni na mepɛ ma Asem Mpe me yere kyeme nkyena me no ka sai better now. entimi ma sɛ 2 days na me fam ho nka ho ba ɛso si a no meka sai awurade ani wonyam sɛ wɔn yi ani apapɔ me yere me fam nka ho ba bi ada opofo be mama ya ade esi a ya twerem di ho anokwasem ma ya ade pa ndi me ma no mo fra mo nka nko na yehunu na obi aye sa wo de atrema nsa yehunu 2 weeks da yehunu na enko ni medas na sɛ wo sa wo boutique ɛno so wayɛ adeɛ Oforisuo be ma na boutique no say ya bie mo ya bie mo esi ano chese ma ye ya ade ma ye ya ade na just my yɛ adeɛ ne plural okay hello majo so baby afrefre udin Mika se free to pay for me to flat. Ofo be man me ni me oso ayare nti wo me wonyame adom me bra hwe me ma awa fa me ta de be from the job de mame eti ato asa hwe me bra me de lenya 5 years ofo asa hwe banchi adom ato nya 13 million ma function me bank account kala be ma me e pama to me na no an ba e class to nti o te ko me wa ba ofo maya di program eno ma sha ofo ofo da ba no nkranche you should that be you cry with that mass okay hello baby afrefre udin me ka se free ebo ho sasa fen mo nyamma onyankopon information center within the best park wait my friend metago no okay tago yentie o that's it ofosu bedroom le bia te se ne mo kan ya ese wan kasa wotimi bo ho abaso te se adwuma am wo yi enwumre eba samle yesu otutu emutimi fansu mu nyina ebetena ho e ka futusem emieti bidia ya bo mu nyama abaso se mo so edrum bia wa so ese otimi do nse se oboso se wa ya ade enti mo kyerɛkyerɛ ne afutusem ya bo modin e de hwɛ ebusua ene ema enti drum bia se yeso kora etimi di ensa esi ebo e kamfo ye ho se yeso ya ya ade e da masepa ani mo futu amode mai okay hello Good evening. majeso katache baby afrefre udin Ofo me free konom kwapra. no okay yentie o Yo me so me bo no ba so nura. E so we to ko bi pa me timi de ka tu ura ma le pa ya ma bi ja o endi di bo mi sa me ka bo ka dia na wo Make my family so okay, me and me and me got to from number one of battle. But case here in Wono. Me trying to remember my battle. Let me have one more battle many years. I mean, come on, over my papa. okay hello Yes. me patro one am ne kasa you Esa song de na fisa. o ka be ma ne so kakra ka mani beje ho pa hello
ana ya usu Panipa kasa free apeta mama yenti o nana ya usu kama ya ofa ejabu ko yi musuma ya de se mo tun ya ha eche du sabe oboja fo musuma ya de pa aya de ani shamo ni di mande amaya boga na mai. Okay, hello. Hello? Yes. Baby, I'm free with you. Obama on the Sonia Same you free so. Man, so. Yet you as Uncle Guapo now, yeah. Okay, you're for friend na emfansia na ya breno ayebe na yanko computer so gye bi embrace ya you be catch asanteman you be ekre asanteman ene anwumre e wo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie we so. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Ade. Cinema no tutu no. Oba mi tini kura. So wa. Ayo senior. Me dey ade adanke ba product I am ti de bia me na no mu no chef. Danke ba product. We dank extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And there was no problem there. Senior. What see dank proke. Okay. So wonu dank proke a. Okay. Sisi ya we ni na ebeja. Sa. We dey nyame sha. Come on, Joe, ba friend danke ba tonic. Woni ma biyo. Mi npa na se na mtumi ndidi. Na mtumi danso. Mi nie bi no no. O chale me taibo papa. Sa. Sia. Dan fight okay na so say. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Mja me na mo janko na afi ese fifi me to. Ntimi kwa amfa me to ntena se. Na so mi sia dan fight okay. Aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho. Sine fifi ti astate tele. Boy. Yeah. Go. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedie nkrato yi atu Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder cc nipadua na baako ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie obenya Precare natural powder to King's Walk Herbal Nana Boache Herbal ne Rapash Herbal Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Herbal Freddie Mengs Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Herbal Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Herbal Asante Mampo Gapsin Pharmacy Koforudua Etufo mfre 0550-19-15-14 Precare natural powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratoe mu agi atom. Okay, Breni Yafa, the Obano Enya Atrase, Karachie Memo Akwaba. Yeah, I'm just Bibia Boko, dear. Yamiadum. Udin the same. Patcher from Pascal. Pascal free hin a buyer. Patcher me free mountain a buy. Manso. By Metiboamai. Manso baby a true good galamse wo bebrino. Batcher, I want no free.
want me free. Wakosam ne se ade beda Sompa Asem Mpe Nipa se enko moa. Eja mi sister na onim soja ni bi. Hey. Osu sister na edai. Onim soja ni bi. Soja ni. Your friend no say Richard Ampoma. Oda so ye soja ni. Mpacho wan. Yenti o. Na me ask the minimum nipa minim man no in person. So na o sister so ye di adwuma. Minister no WSS. WSS I see Accra. We ache. And I was my training college. So maybe I'm one of my national service no. And a guy is also born sister into a military service name. Oh yes, soja ni no. Aye. Na da na unim ni din. Me nim in particular ba nim ni din. Ba minister nim ni ye. Your friend no say minister no. Soja ni no. Richard Ampoma. Mpacho. Oh wo fa he. Minister kanyam say o Nandom, Basel Barracks. Nandom. Basel Barracks. Yeti o. Enti Mr. Kachem me say Ghana be so bobo no so. Na soja ni sisa no so dia. So nipa bo obetuma bo ne dia. On kan chi nipa kro no nye de ombo ano. Na che se protocol no a. Protocol na. Okay. So Mr. Kachem ka so okay, o aka mate. Ba oji nipa kro di no Mr. Soji ni di. Na me jiwudi nti no. Me de me bi ani ma de apebiaba. So baby am national service in Mary RC. Na woman ba ko my friend Madam Lizzie. Nti me kan waka no so na ni je ho. Na me so okay. So when you dia me man be there ebe kasa ne aka bo no timi man kasa man ka jem 17,000 and my woman di tia so one of my friend my say send eko so last year that was the 2023 mo na say na mintehwe so dia na eko and I say woman no to mo friend ba no once ne ba na so ja ne wa hu in person Mr. na Asian in person and I just say one kasa de onim no nim in person but nam say be register di na me dey me di mo ko to na ne di nkomo pen mine no yeah me na me ne kasa but do tell me pressure me the man into be friend okra no from me call yenti o enti me pushi man tehwe na me ka che woman say na okona woman say sade a yen fam bra Sompa na mo na bitima boy ntimi de ba kokko se chi anim ese issue aba ni nti me sre na ombo ame wa asem nyina ni mpacho an te se soja na ju sika adia na waje adi 17,000 o sister na ka o de boa no sa 17,000 woman na de mame se want my minister sin ho nso no ntimi me koto madam na je se wo ji aboa aso o sister de no so ana dey be me je dia madam no madam na tu say scan say o de man ba ade ko military no okay ntimi na me kuma me kodi anim ntimi kodi anim sa no ama man antimi ambo to boa say me pese anim wai ba bia de nwanwan no me meti ase akwa bia na metiefo no nte ase okay o sister ni nim soja ni no sister nim soja ni in person ne de no oni na twempnapen so Mr. Kachem me also na twempnapen entimi am kodi anim kodi sika no madam no ho na che se wo no wo so obetumi do bia military etie san se o sister adamfo no nti no obetumi akogi sika ndi ama no o sister nti oni hwam obetumi nipa kro na konye za that's right ani mu afi na ani mu awai je se o sika se na akodi ne wo pa 17,000 ekodi ne wo mfie se ni hey man say right now 2 years plus 2023 and make it those payments out come nyan national service what they for hin the man no they share in sem no bank account ono one bank account ono ankasa bank be ne fire Ghana commercial bank who receipt wo ho yeah Mr. Nima akoko se chikura you for receipt ne to so bit my that to so you for receipt and receipt in 7,000 10,000 me tracy amenya nti we near 7,000 payment okoko se chi funds me send man no na wo di sika no ekoma no o se ebetumi amana ko military no madam na nkasa na ko send this scan ban bisa Mr. Kanyem says o soja ni Mr. Kanyem says soja na mkabisa say o ye sure say soja ni so onye soja ni na unjini didi dia ma me nyimi san na wo hu so se soja atade pen me follow all this manyan picture but Mr. you know phone ba ko hona na picture wo ba sa phone so say every say ena wiase na yaba no Ghana fo ni bi yen ka no sa wan hwe ye no de achenchena akodane asokwa ekire bi na amane na Osei Aboagye me na mapamfo ye kwa akotom tie me yie pa every say soja atade na manfo bitimi de bi hye bi ekodi nyambrasem eno ti no producer sem mo de receipt ne to so wi a mo frɛ sister na no oni soja ne twempra no ma mentoto nanum tietia ya twem sesi ane ne obo eba medical research center ekotwetwe enkomomra if say answer na magi atum so ye soja ni na meko akoma ni mo story we ho no ye ne oba no twetwe enkomo se eyampa if so no na twempra dade a
ono na be hunu say eyampa oyi soja ni tie if is a soja atade de ne amanfo pempem bi no mo de gu soja fo animu ase what the make na say ye no obo heban medical research center twetwen komomra sesia panipa me mo akwa aba wo ye fe nipa kokko do sha atade tuntum sa na yi ho wo ye fe pa na wo ba ware da bay awade ne de me ware bai etam eso ye ne tentem emre no beba what dim fie say me fie enfie o di sie kakra me di sie kakra no na me di ma wo da me manyini pa hum san okay nyame na shrawo me kam eji chira ba kasa me da bi o se me boan so san na me di me ma me na ka kire me se me fie no okay me ma me so no ya wuraba no ya adwuma o man pon this assembly no ya wuraba 20 men ton fom okay doctor obo heba and medical research center medical ka kire wi ase manyina say sa research no eno de ye me de sa word no efisa mu doso na ma hweba bia yade ne wo na mu de adu na kanipa kro tietie sa yade ne tu anye sa pepe mu aso ye te se nansen oba de adom bibia da kwan mu kama pa ye intio yo obo herbal medical research center befa kwanya so achia Sompa ahwefo ni atiefo ene anwumre yi na ye ne expert in cardiovascular diseases cardiovascular na eche akoma no ede droben ahodo a emoja efam edi afosane ewo nipadua ni mu enti tumache anase problem ebeba idasa akoma no anase droben ahodo a emoja efam edi afosane ewo nipadua ni mu bia no obo heba yakwadre mu eyi ankasa enti ena anwumre se wutie yen na o akoma problem akoma o heart no problem ewo ho akwa lab test ama ya kan che se akoma no ba bi ahonho anase ahonho tutuanamo ebra obo heba anase bia wo no akoma no onante kakria bia na ebo uperi anase obi nso ewo ho ne de no ebo ni peri ni nyina no na osan so tipens ede ba na chi no tutuanamo ebra obo heba and medical research center na oba last stop o de eye mujabro so na e kan hypertension no tutuanamo ebra obo heba na oba ye wo purely herbal bibidro krochen a ye mfa bibia emframu na ye de akasa yareko no amana firi ho akọ enye no nko ena obo herbal ye treat anase ye di hudwuma ewo ho odie eye stroke ene abo anase bia afe na ahase oti onya migraine oti fa etimi epai wo saa obi wo ho ne de estate ne nkola brem ti obi ti make so metipa ye de no an de me beko wom tutuanamo ebra obo heba na oba last stop so de stroke no abo wato ho kra ontimi sorry enante enye bibia tutuanamo ebra obo heba na oba last stop o de ya war problem and anwumre wa ware na be 5 years 10 years 15 years untimi wo ba ento na so a tutuanamo ebra obo heba ida se wo ye oba ana se wo ye bema na onkwammo na sperms na eboa ema utimi hye oba nyinsen no saa quality no eswate anase ewo fama tutuanama ebra obo heba na oba ye wo pele heba ho a de bema wa obenoma ebe improve o sperm quality no ye ankasa na watimi ahye oba nyinsen ama wa oba atone nanso odie eye ulcer na say typhoid and ye eka wanadwo oyem ebe ye oyasa kosisa de ebechi ulcer ni say ekom de wa oyefun be ye oyasa udidi wie so from 10 to 15 minutes time no na asan ahase ye oya enti eno no ekom de wa bue udidi wie so abue tutuanamo ebra obo herbal medical research center na oba last stop udie eye namu sayare ndie bebre Danny Dayam because I said last week sister be friend was a doctor enam sayara e wo me so nti be 5 years ni bema emma me ho intimate ho saa because na himfie ho enkoye kra odie eye eno a anase eno ene ye problem a tutuanamo ebra na oba e be use some few days some few weeks e dey treat ama afiwo so akokra obo heba ye treat nyarwa ohudo bebre menka se bia ye mo ya redin enti o ma o ani problem ani nyina ye treat ewo ho tutuanamo ebra wo de ya sikire yare ene wo check ya FBS no en number ye 15 20 last week
obi bae me check here nam 26 20 in enye easy tutu anamo ebra obo heba na oba ye last stop oba ye na so ya ye machines wo ho a ye de ye nhwehwemu ewo nipadua ni mu ehu machine be detect say yare we ene wo nipadua nu say wo kidney problem machine be detect liver problem chese machine detect anase check nipadua nu efiri wa pampan eba be si wo nan ase problem anase tmache bia ewo nipadua ni mu ba bia no se eye ntini ni mu ni nyina machine detect na ye purely herba abibidro krocha ye mfa bibia emfra mu ye de akasa yere ko no amana fiwo ho afiwo so akokra obo herbal medical research center ye wo branches ahodo bebre enti se wutie mi e wo Ghana ha afana nyina na anase wo nkranza ene ni mpotam a nkranza adehyeman ena ye headquarters ewo nkranza adehyeman ti nkura eben nkranza nyina mututu anamo enko ho techiman wenchi fo nyina mututu anamo enko techiman ye won nkranza kwan no so okọ sunyane nso aye wo zinko divine junction ho pe ena obo heba ya kira kwan ewo oba okọ akra nso aye wo kaswa official town eho no obo heba ya so ye ewo oba kumase ha ye wo adoato adumanu kumasi ya wo adwato adumanu enti se wutien na obensa branches ahodo yi a mabobobobo yi a obetimi atutu anamo akọ obo heba asoye a ewo ho na ye de machine ahwe nipadua ni mu na afa ye wi a ye de pure heba a ni efficacy no ewo so yie ye de akansa yare ko a anase problem a ewo nipadua ni mu na afi ho numbers obo heba ye de djuma numbers no 0257 472 506 0257 472 506 anase 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 Precare powder any ordin bitters our boy by deba adwama so no ye tie bibi kakra afa ho Wala precare powder and I feel ordained herbal bitters no ejuma eye ne se oye bema na se omode mono wo mpemu no e wo forma me pacho eye ordained herbal bitters and ordained herbal mixture and e count for e amade bia me kan me say bema onyemre kwa ansa na bema be yemre no na eye infections and I say nioma ba ko mienu bi and abama bema wa yemre nti bomode an se wa yemre wo mpemu nko ade a odie no eye ordained herbal mixture no na mapeja a wo hwe e wo TV ne so no bomodin ase obenya sa edro we bi edro we unya be ma bia se de mreye ne sitie bia no ebeboa ama ho atimi aside ebe revitalize na afi so a revive wo sexual libido and afi ama ho aye den pa wo mpam na boma bibia ye kama me pacho enam nsaya we bia infection ni bia say ye viral infection bacteria and now say infection bia me pacho wakwa akoye medical diagnosis ya sure say wo infection say gonorrhea ade bia no me pacho e ordained herbal mixture and ye come for ediama we oba na se one be ma dabos na insuo no asaba bonten eye ovarian cyst and now say pelvic inflammatory disease and infection but modern say obenya ordained herbal bitters na afi wabobo obobo ebeboa ama bibia nso atimi akokama ba be yi sanioma ni na de afiro sa blockages na intimi emma sperms na intimi enko fallopian tube num no na intimi enko fertilized unfertilized egg no ebe ni na afiro ha ma watimi awo anase wanyam na afi wawo afa ho afa oba oyoba na se libido no watenka no ateko ye wo den bo se na wo da hotim keja ye ordain herbal bitters na ye kamfo e de ama wo se o menstruation na se o nsabu no e ma no brano bo se ba ene etra na etwa e ba 3 days 4 days na mabie ma me pa cho moja na aka no e bobo no agu de yare na bebrɛwo but modern so benya ordain herbal bitters na afi akwa yiyi sa moja so fini na babonte ma bibia so atimi ay kama
kama enso e de ama ebeboa ma womba ye na sipi na sita uyo ba uye bema aya na usisi ye wo ya severe waist pains uboso usisi no ase ye de mpane bi na ewuram bomoden so benya oden herbal mixture na afi nonom ononom oden herbal mixture na ebeboa ama bibia timi akokama kama enso de ama me ba cha uye bema na se nsansan ebebe gugu bema no uyo ba na nsansan bi ebebe gugu ba no uboso ase eya yekro utimi gisa uboso na eye ayekro eye oden herbal mixture ene ye kamfo e de ama uye bema na udwonso na bema nim ya wo ya udwonso a emaye udwonso a moja efi wo bema nim ba me pa cho eye oden herbal mixture uboso na nsuo white bi uboso okọ private na nsuo white bi fi wo bema nim ba me pa cho eye oden herbal mixture ene ye kamfo e de ama afi pre-care prekese powder we eye pre-care prekese powder na pre-care prekese powder no me pa cho ni dwumadia edie ne se uyo bi akomayare wo so aye friend heart palpitation wakoma ne ebo peri do na jo a ubo se untimi enna bomodin aso benya pre-care prekese powder be yi sa akoma yare no e de afi ho de ama afi stroke enjojo yare no aya na ubo se online ana onsa no aye tritriti ebu a on nante kwa na mpaboa no eyi a unhu ubo se onsa ne timi ye tritriti usi announce na acho me pa cho eye stroke na ebo nka ye se stroke na enya aba eno aba betena ana se afi na ebo nka ye se eba no eye pre-care prekese powder ene ye kamfo amount afi utie me na odie no akwakwa ne ho kidney issues uboso onan no empem hwe but odisi wacha na ase no atata na pagya eye pre-care prekese powder ene ye kamfo amount oyo ba na se aya na me pacho wo no uwo fertility issues obeka ordain herbal mixture no and afi pre-care prekese powder na bom no wonom ebeboa ama watimi aye fertile ma bibia nso atimi akokama ede ama me pacho utie me oye bema oye ba o sugar level no okotekin e was through too much high blood pressure if any BP ana se moja broso na wo so a me pacho to pre-care prekese powder ni bi no ebeboa ama osa o moja broso no ni na atimi aba from kama ede ama me pacho no bebia benya bi ato o takwa e yo was e bibido fie e na won sabeka bi o was e bibido fie o takwa afen so takwa ha e wo joy herbal on sabeka bi takra de e nimdie herbal e na afen so benyak pharmacy okokofo dia eye Gapsin pharmacy ewo kofodia enkokọ eye anti akobam herbal shop ewo nkokọ market on sabeka bi ana Facebook pacho okọ kaso a eye tribe of Judah kaneshi eye tribe of Judah me pacho okọ Madina ebi ho Madina police station no ne opposite pepepe on sabeka bi Madina Malcolm so opposite on sabeba modern etimi akabi na me pacho use okọ mankasi ma eye 3B mankasi runabout no so on sabeka bi afen so okọ Cape Coast eye Pinal herbal ewo kotokro ba kwan no so on sabeka bi me pacho wo ejoso na utie mi afa number we na fresh si a ejoso sister kunadu ewo ejoso ne number no 0245 41 71 23 0245 71 41 71 23 okay. Sister kunadu ana me pacho o aflawo so a obe fresh sister vida 0244 16 89 73 0244 16 89 73 sister kunadu numbers a onso bebo modern afre na afi wadimi aba modern agibi na bibia nso aye kama enso ede amount me pacho o tafo anase o maasi etimeti maasi a free number we 0274 37 60 06 0274 37 60 06 aya numbers and patch obo mo dia frɛ na fe onsaka pre-care prekese powder ni bi ba kumasi a Freddy Men's herbal e wo keo afi ubenya bi e wo tafo PFA pharmacy me patch okɔ Tinatek herbal enso e wo Sofolaya onsaba mo dia akabi na bibia nso etimi aye kama enso ade amount. Okay, Dr. B, DNA social. Obo Herbal Medical Research Center. Your numbers no. 0257 0257 472 506 506 0257 472 506 506. And I say 0249 761 508 0249 761 508
508 508 0550 0550 19 15 14 0550 0550 15 Alex Joe ewo bonsu nkwanta Alex Joe uko adodo a opebia wonsa ebeka. Okay, yene obo heba and medical research center na yene omo twetwe nkomo no kekrede ya ko akuanim yene ten medical ka cho yehwe yachi efrisa yenim de yeka allege sojani no sabre oba no ne twempra no yehwe na yene no enkotwetwe enkomo na yehu so sojani ampa anase onye sojani ordinatade no na ACC anase soja adwuma no ene ode gya manfo sikadie no yenko na yene oba no enkotwetwe enkomo utu asika no ma no receipt in that so no receipt no. And did they say Richard Ampoma. Also fine or Nandom. But the last time Nika saw him so Tamale. Also as about Tamale. Okay. Yene no kwatwetwe komo emra se na yehu ekwampa betumi afaso amanfo sisi amanfo edom dibre sisi amanfo do munyansa esisi amanfo Ghana memho eya asem foforo ewo Ghana memho a just wotwene ho a ontiase so a onwene ho saa na ekoso ewo Ghana memho a yenkone ye no oba no kwatwetwe komo emra se na mobo no osisika no otua anaso wode ni beko soja no and ma push bia ma push bitimi friendokrabu okro onfa. Okay, ya kwatwetwe komo no ebo bitimi friend okra onfa friend wonfa sem no ka say asem bi na me ba okra me friend me phone friend ma me friend is our family call oh eno kra ka ntama me 20 si krampo na ehu de yakompo tese maame na etwon me tusu ade okra nko kesa kom bi me chola ansen maame no susu se waji scanner kodi ana na maame no hu odi receipt ne kire no susu kra na convince no answer call bank payment no ono amom kra na ko payment no ni di na da ho no Elizabeth Pinamai na se ya modi ayenka ote wo no oni obi a odi ni ko soja tu na ko introduction no ana nwoma sa na te de beje sika no de free onfa e na ka ugina so na ye bonu tatata o. Okay, asem o abrewatia ofoso bema medasina enema ekoso na nsen no to da bia ya na wo hu se enipa ehwe bi na aba yetirimu se kwanbone na so na yepese yefa na ye de chinchima manfo nsaji siko but ofoso bema ansa na mekọ asem no so kula no mesrew abrante ni nua no wo hefa ni nua ba no ozo wonkran sisi o akra onua ba ne betimi a kire ye ba bia ono na me frɛ na me nya no so ni wo asem we say no ye play na se wo sister no amamu bia because so sister na ni nya ne kana ba sa no aye hu ba bia be kan akwa akosisi ye de ko benkuma na se ye de ko nifa enti mesrew ba bia ni nua no wo no unua no onyusofo ana ana ba wanka me ba akra na me kasa akra me kasa akra enti mpacho so ofa na wonfa me pacho fa o se konso dia madam ami family ami phone transe we transe Oforisuo ayi nyam se kokose ti se oje pene so obekasa nyan ye frɛ na wonfa ye nim de asienti a network na ebia network ni nti Oforisuo be ma meso se enka be ko onim wo we se no ayi ni kaka we de se manya ababa wa na mapem ko manim a enye ana me se nka hwe we no kakra hwe we ne kakra nsa omna samwa no Oforisuo be ma se ne de alu ne ye be kan bi because ade bi de hwan de kakra on se na de abroti e kan e kon bi so no ye nim ne happen wo wi asesisi na obi a no o shu dwana kwa emum abranti wa betra me ko pie nam ka so no amom na eso jane no se mbusa na ebi no tun se na kwanta ne so jane no e kan sa da sa na ye ka no se na kwanta ne so jane no Oforisuo ga ka meka ne se drum me bia wo mo nam obi so ma obi hu obi no ya na ebe se o munya abotre kakra e kwa be so friend na menya no dia betumi akoya nim sofu ya na no not the archive we so hwa wi ase no nanka mwana kwa de boa na akobasa but sana ye beka no na wo ka sembi say soje bi kura na ye and wo ka sa me no ya because unya enhu ase na emum ye fa hye adwen mu say
ana baabia ni wo hodwo etimi si baabia ni wo hodwo se o ye soja ni 20 menye saa obetima batakwan bi so no why host na wunye nya nti na mom ye di sua de se ene oni ni pet de be very careful say abrantie ye komu pa de a de na abrantie ka no ni nwia no ever no ni soja ni hiem okay dem say nando so no ni hiem e de ye oni kwa ku de ti ama me ka saa ne se emre bi me investigation kwa chiri o wa se mu na asa fofo anya asem we ho ekọ military police for an office na akwa no a me track no we isu asoja for ntade nyina ma military police for catch o akwa bi kra ya tenen campaign etini pa bonfo ankasa ba wi ase unless me nya confirmation free oba ne ho anya sande we soja no me pese me use na video we so aba de woman so say ofosu so obi so wi so atare de ye soja ye nya nipa ntino sa de be kan ne bo soja for na say boye na sa nipa no ye che no so ye soja anya onya so onye soja ni sese ya mo de ye kan se de ye kan no me ti asese na obi de omno asamoa na sabin prejudice wo ya ade anu akwa bibi o baabi so omno asamoa wo ya adwuma o radio station semian kasa man sorry se bia ma ba betra yimi ho anim se me nipa so masi metumi ho asiwo se ono apa wo mra se ye me a anwe obi beti asem ni different okay oba na ba homa ne so ye ne kwatwetwen kombo oba pa memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so pacho metimosu oba bibia bokọ de nyame adumo na odi ankasa de se maame pacho me de male hana abawa sesi ameno ka say wo fan pacho me wa akra wonua be ma ye frɛ no Pascal wo ye nchen ha na asem nyina ne se soja ni bi ana ompuna no sa no woka me bi mfrim me fa bi nka ho Bible na me yusu na eno ti no soja ni bi ana ompuna no sa bre sika bi akodi ni wa maame no twetwe no na me pese me busa wo se yampa se be ma no o ye soja ni yampa me pacho ani o ye soja ni ana wo fa he Osei o baras bay ena no wo me pacho no basel sino basel bares ene zeze funu na ni abie wo de sa frɛ ne mam kwaku efunu na ni abie ofosu ana ba bi anye but ye ka ne se no de o ka na me no ya adwen afi na funu na ni abie nyame ampate na obi nya ka ya so janti ye ntimi nka o de bi but na no ye pese ye hu se ha no asem bi betima ka ntimi nkoba se bi ye ka soja for de say yadi se soja for se ya ka bia ama ya ko ama sabi omo dira soja for no omo aboa ya masa no ma no e so voy eti we ya good se oba na confirm se we soja ni ana ba bia nye eti na de bia na me ka se we nipa na da o ti wiase no and na wan kasa na so use box no ma bi ho se de wa to adwam tin na me ka se wo mo asabi wudi obi anim ni ade no ofoso na wudi obi anim a be very careful what fan is sabi na kwenta ne sta ni no no so sta so ya ka se ne mpra no na de no tin mi na no mpra no ade o ana baby o no o wa male kwa se ne ni pa sabi atui virgin ya no wari asai no nya ni pa na wari virgin iti de pese ka nyina ne se ene de we ni pese ba wiase no se wan hwe na we wadwe se cafe se ka bibitu a se ka me ko soja fo de yanka so mo nyina ho but na me kasa de we se nkate baako abese nkate badwasa na wo kan se yesim ka soja sampa de ka wo ka se ya ofoso ka de be chubo se soja katia eno mo ka se be nipa mo fa ni di mayen anya de anka we ye hwe na ye be ka se ye hu ne da because soja police obia on the number obia on the din aso be ka sa asem wi na yen fa na bedu kwa America mama esu hu se soja na mabonte se Ghana chisa Ghana nkwa na bu se soja na mabonte be de na hu se soja free America mama bakrom e be bo apo chisa Ghana ene ye nya tu afra eti ene ye ka ye chefidie so na ye ka obi a wudi obi anim agi sika puduo e de akomo obi se me wife ne ni no ena ho ne ni no me nua ba ne ni no so wan hwe ye asambeto na wo nua ba no de
Ekwa bi so ne bi kura na one be ma kura o magyan. Ebi kura na ehu baby ono ko ehu baby na worry about. Emmom ye betima tracy say soja ne te ne nka de a wudi ne abo e na ebi so kura ye kan soja is owom ana se bia wagyan. Ya ba de ne ehu. Ana ebi kura so kura watu kwan. Eti se aba TV so de yesre asoja fo mpanifo ne kroma fo mpanifo. Baby akeka kɔ ne de wo mo boy ho ban pa no eni o. Eni ti na maka je mo me nkɔ mampokum ho ye nkɔ so ahene asase ne dia na mo nkɔ kyekere man ho ne ye fa gate ntum wo bobo man ya bie wan ya opede ayi ya fa light bia nkɔ ho no telephone ne ye te ho because so ma wo mo se wo se wo betnante na wa gini pa bia dia ofosu ho nsa besi fam eti ye good se funu na ne bie na me ka me se enti mi nkɔ ba se ha ne soja de ba ye me se ba bia sai ofosu ba bia sai na emom wo na ense ye no ene se ka bua media fo yi omo na omo nte sa no ene se ka mo bua ye ya te soja ni bia sam ha ije sika kwedi no ye sai 17,000 anya piche sika waje ko okay eti baby abama no mo se fa ni din soja ni din Richard Ampoma yes oba kwa Richard Ampoma de say ye Ashanti din one nam kromo ni kro no na nim baby ofri kwa so the last time you was akanya za bantima but ofri bantima so no ka cheme ya cha ya ba mbisa so kai efie port ya o say sister no picture bi I say o send the man here the picture to so na mo picture okay the nation is anchor obozo be man komo we na de media nanka sabi o waya ni wan waya ni ye be kan ye be ye kan kire every say o si soja ni na ajiska ndi se nyo no akora na mo soja fo kora ya momo djuma ndi se ye mu kakra na pressure ba mo so a wo se mo ko hwehwe no na mo pere na mo de ye ne ko ne so because o use mu din na ese no ndi no ye me transit sister ne se ya na so wan kan se ebi kura no kura pe uniform no the other sister still a onye soja ni we ndey ibi odin uniform bi na esensen ne dem won sheda oba na obetwempra me soja ni ye kwa yikura bai da bia obehia no nhye wa bonten ba woni dem obegye adi edi no no betumi akonfirm ba still na onye soja ni esida bia edi ni aye kan na soja no so da no ye de nkwasiafo omu because obi ye the protocol na fa oye jonki wo vie ne wo fanim zo ye wi ni bia wa bodam na wo fa no ye commander bia na so ohini bi ba ene ya man sa protocol no de na be hjem du ye de nkwasiafo ofra ye tim kasi ya soja fo ni nyina ye pe omo akura nim se omo ho no nkwasiafo ofra mu edi se sabita fracha abase ye adwuma na aba aha no na wo so omo kire omo bobre na bo omo anya ye be ka na obe ba ye so gidigidi no na de mfaso obi abeba dinya no ne yesuro ne ye ka trom so obi ayi so omo din ye so wo akra ya kire ba bi kura wo edin na abeda wo ya mpoma wa wani wo de wasa kura no ko YouTube Facebook ko boss edin no ebe hwe na ba senkanfo baby amukan no munnim obi asa wo wa omu mpedi ni nkobo na ka che oni abanze ye be che a oni ye be che ne first woni na twembro na nim no edu on che ye because oni be ma twembro ye de an TikTok yi bi metuwe oba me ne ti be hunu me TikTok ni ma bi e be hunu Facebook se me bo we a eni metima search for offer e be ba edi on du on pe picture ne mra nyasa soja fo ne kan omo ho a oni ye be che ne first no a che ne me ye di be hunu we soja ni ampa obehu onye soja ni ampa de gondi o yisu di ni ye aduma no ne ye de aye no na oni aba no nya hi se wa wote ya o hu abufu graje oni ye buza akwaje atu a so no eye de o kazem akọ school awie wote ko polio se de ba ndie ba me wo ko he akọ training college awie na oni aba wa wie SS aba ka jo se nye no masa o kan nyina yetie ni wo bi na shi san ka kire wadwen mental kinipi kire wadwen kire wadwen mental kinipi madam jana me ka jo se mental kinipi se hello madam Honey. Bibi aboko de. Hello? Yes. Abawa hana ni ya nuguso a ye di nkomo. Ena phone no ekate ye. Na na ye busa o se ampoma no oye soja ni no he fan na no ye soja no. Me patcho no basel, any transfer no, but me be a transfer ne ko ide. Na che se de oni basel ho biem. Oni basel ho biem. Na tan na unua no enya soja ni mu gidie edisika no command sa komodie bi ko so ana. Okay, mpacho we last year 14th July 2023. July mu baby.
ena ofrem say ni nwe bi ewa odi ni nwe bi abankran ha sei a obeboa no wo soja ni kwan mu na mani je ho anam so me de mani je ho me de mempe ena o see you matenam ka kire me bra se bra madam fi say when you be like soja mu kwan no person wana me bra so okay ondo no so no be susu ho ahwese nipa ne pe a ena me bra ni nipa ne ko susu ho so hwe na nipa ne si na ni je ho sa na me bra be bo mama ne nti yesenis kan papa no manya no hugidi says amfa o discard be me back ene yeseni ye bibia ma no ena amofre girl no with private number girl na ntimi ampeke call no na papa ne kire say just make you full payment no e ka ho ene yesre papa na o si da bida ye ntua full payment ni nti na yesi ye serious ena ye pa ma me na cho no koje ebisia e koka ho ena ode ye de full payment no afie wie ye no afa man sam frigel ni bio ye fra branti ya wode ye ne ochina next month next week say ni say abranti e be na aso frɛ na ne wochina ampoman eye Richard Ampomano sa tamwa moji sika no na modi akoma no na oda so ene ne wo ho Debbie na ne na jai da me yes we be so like friends and bibisa ankoso nya hokra na me kra mani hwe enti ekoba asa no wo frɛ na wunya no me frɛ na esase me frɛ na menene kasa wo say ye one me bra na ye contract na me nka ho nam so me bra oda na mada wa na me sweet me de na me so na asem we so ye de esi enti me so no kra bi o bia ma me nti ase no akate call na ma text ne SMS ma ka je se ma me tre SMS ma na on fi me WhatsApp message wa brutik me na ma fo me bra ma ne me bra so de me nya abotre sa no de you afen so de o sa de line friend on fa bi woni nti na ma mpotwa me simple free se ne be am de no friend na obehu se different line na wa pick call no o pick so a wo se oh ye nya abotre ye sabe ke scan ene ye ne on face scanning ma ye ka se ya o se sei enkomodi ekoso eye soja asem osimu nya abotre obetumi am ya fa no soja no ana asem nya abotre odi musika be mamo. Okay, o ka try say ye ni ye pe soja na be dream rebi ni say ye ni nji soja no hu bio. In think ye pe sika ne back ma me no so pe sika ne dia hwe ne ba no. Nti on face sika ne maye. No so ye nya abotre ne sika ne nye ne ho o de man crawl for like enamo bi so protocol run sika ne won ho. Eni ye ka o de net ne sika ne nsan kan ne kusi hi. Abawana ampoma uwo ni picture ho sabri ameno ka say. Okay, me patcho ni picture na me wo me phone so ne de me di ma me nwa keto ba me ni bebia me nwa no wato o de phone na mo bi nti ni picture de ni sa ni biem. Oh. Na Richard Ampomano krobe pa no Oforisuo. Okay, Richard Ampomano. Kro Oforisuo ni de me reef asante be kwai ho be di ba me reef kro poti na Oforisuo no. Ba bantima ho be bia no nyini bantima ayiji ho no wa no nyini na if duru se wo fa na yonko no wodo ko ne busuani bi hoda oh na ye madam funu nti mere bi oba kuma ase no so me we nam so mu fie no so me mbra na bantima fufuo bi junction ho ene e kwatena ho no ne nuanom ne ye sresre ya no ma mi kugya na ya de fi Saturday ene o chere me se ne yonko bi e ma me afiri ho nti opese mi kugya no ena no papa mi nya ne kwehia no krom na kugya na ye nam sa bai na chese ni krom be kwai fa ko free pot and one for anko hoda o ma o ka kire no ba mi refi kro no nsa ache asemi ache sam kro no bobwen na e wo asante be kwai line so kro bi wo ho e wo se ka etimi kayo abawa hana me ka se me kaya because Krono Adana Yekon or Siamo Bantima station. Any a far car or Bantima Honum car bisiwo. Like me reach to Krono. Me ding na ne Richard Ampomano. Mpacho ani dia minimano. Now say now Basa camp tiache transfer one huna chira kwa biem. O ache no see a transfer na ko wa. Ache no see a transfer na ko wa. It is upgrade ye hwehwe na yebetumi anya no wa ho. Francis, what's what they say? Richard Ampoma.
na mamintie o na ewiase no nipa bonfo am yehu nipa papa adenti na meka saa ene soja ntade no na kwankwa no timi pambi ena de be na wobetumi akire poten se wo ye soja ni o ne be ma akire poten ni se na mehia no onse like yekwa yi no kra de ma nya gide se no kro ye soja ni because yekwa yi no krofo bo ho a omo hye na se body one still salute ne amu ina sha mu soja onse like soja ni papa wu ye se ne ma me no wu ye no bokwa yi no ye soja fu yi nti omo ya mamre se ne fata se omo ye amusha mu uniform bibia e wasa mu ye ni na tre so ye soja ni okay ene ma mi hu se no kra na basel ho so no ene ma mi hu so ye soja ni wado ko hopen me de ma nko hoda basel ho wan ko hoda man ko hoda ene transfer no ko was wan ko hwe na kira kwa bi man ko hoda ya be da se anwumere okay ya asemo delicious uncle ya ati mama ntakini pi wade and me se mentake no chese the issue that stake ni say yenkogi sika no enye sika dia asemo basel eti we no wayam from so kra no a wayam from so kra na wanyam from so pinti no de na asem ba wayam from so obi wo fie o peda mistake no no so kwa watoto ne niam yie o di asem na se because you ye no so no mom ko hunu man no because one wako school chain unua no JHS two unua no sa ye onua kuma di so abedi obi hu nkomo akire a onya sa mistake no edi so obi so obeso otuko discover si uso na aso connection man wo for so nko connection man ansa eni ni eno ansa wotezi so obi so egudo discover man onye edian kanche na ne ofie hunu se bibisa we wo hia soja ni pen one ne yankrata bi se wantima anye yese na ne ye show sankrata ni nyina e man komo ne dai eye demo edi ono ti ya na ozi e kan ono so de akire no next time de otifie no no ohunu ne ozo ye ni nwa ba nkomo ya we no wo ni nwa ba ne mu gidi e wo kwa bi so se obi asebe one na ye bibi da ana woni no enne biti we yo yete say we abrantie we no enye ni nwa ba no a kwa ku tie mi ye enye ni nwa ba na ko nim soja ni na ana kwa ku yato sese wo no se na mo so na wo bi kura ka se minim lumba akwa bi so me ye nhwemu de na so din na wabo no eno ne mama dwen no ye fast kakra chance minim lumba de ewo so chance obi na okofro ka ya tamunity ya kokko ye nim ni awo kan odisi no me ye be ya to aso ya ja odisi ade no wato ya ko ne ekopa mizo drink na mizo drink ebeboa ye pa 5G meza no so egusu a eboa ye na orofo 5G meza no eni mizo drink no Courteous Marketing Agency omo ena di mizo 5G meza eba ye na open dudrum na wato watemfa so a anaso wayiyo wapontro no ene wayiyo no nyina dan upebia manager Daniel Twa overseas 21st kene kubenya bi ewo ho Beacon supermarket aba sister sewa Anomanyi post office Mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University gibenya bi ewo ho sana na Sachi Enterprise ewa safo abinchi one VIP car park no ena edi enhwe ni mu kwa kuachiri company limited po mantamu ibenya bi ewo ho kofodua ena meka fonam dia ma KF Kinju Enterprise one nom hotel no edi enhwe ni mu opamangwa brosana se yenko ni enkope mizu 5G meza ni afa ni adwuma clinic of the moment 21st clinic orofo sciatica ena otu yade no ase na 21st clinic ba ye no ena o mehu yade bi a ye frɛ no sciatica so sisi me fa asire mo na kokoma kosu na ase sciatica ni ntim yade yi papa 21st clinic o de bibiduro ena tu sciatica yade na ase o si yade bi afiri trinwa no kosu na ase obetu ase no de amawo laboratory ne scan ni mfidi ahodo pi 21st clinic kokwa ena obeso mfidi de achropa ehwan overseas ubehunu ho kuma se ya sa ena cancer cortes called junction oboase domi market wa Accra popuni mantem kropum sunwane kranza techma 21st clinic osinye mini yenko na 21st clinic Ghana ha no yenko tu yade no ase na 21st clinic kwa Europe tour naba na Europe tour na wako ye no aboa Ghana de hye opa na opo ba ta aduane adia
ene duru ba bi a wogege ne ba na ye oda so ba yi simisu biem na ye sisu wo hen ye free Europe ba ye no South Africa ene ye de ani a kire na South Africa no ye kro ye kono Ghana de hye a wo yare na ontumi entu ase Asiatica yade no afom no yebetu ase Johannesburg yebeko saa na Switzerland yebeko Zimbabwe yede ani ebe kire he to no a ena 21st kene gapaja ene yede ene na nenam ne yeboa Ghana de hye Siatica no ena yetu ase pa na Ghana de hye wo South Africa no wonya banwe na omuku appointment 0244915116 0244915116 na yenkotu yade na South Africa for atadwe wo mate den pa odofo yade bia anu odene na wanhwe ya umunu se yade yade koko na koko no se de sisi uto no duru ba bia wo trase anu ache uto wanhwe ye mframa bone beba nkoda betu din na ba bia wo panimu beko akotena no wanhwe wo yimframa na ade kohye nkoda dabi ye ntwen emasa de we enkoso na yetu koko na se amane nyina da de poma to nyina no afiri ho duru ba bia uja na ne moja firi mu ba ye koko kro no a wani so ye wisi eyekoko untumi nya na constipation uyamatim koko kro no a orofo adu papa udwaso na ye 3 ba center na dupa odi abadwaso 3 ko capsules koko master na sabre me kamfo nam dia ma ye kokori na ke ba dani heba mr heba apidank ibenya bi ato 0546107107 0546107107 Christ Inspired Ministry prophetess Abigail Asantoa maame yenkwai na ade bia dane konua edaye so no se awadesem yade sikasem na ato apepa ade a Christ Inspired Ministry prophetess Abigail Asantoa na mekamfo na mede ama Abigail asa prophetess se mekancho se saa bere Nyankopɔn de akyɛ ne kwahu ɛno ntine brei ɔno so de bɛkyɛ okwa ɛno ntino brei na ebetsa nanim 101 na ka wasem na obeduru ho no na Nyankopɔn kora bi nani dadaada na watumi apai fa hodie ɛna ogye edi amawo omo kase sikasem no nyina entesa yenko ne yekoso ye maame hwɛ ɛwɔ sokoba mpayo new site ho wɔseme kan to se Yesu nti ye besan ayenkunimdefo wɔse kwasiada esom no ɛkoso se wani beche won so beba na ne na ba bebe suma kwasiada pa no nkron donku birim wapon saa na brada so ye council no ɛno ɛna abehye maame mpuno anopa nonkron donku birim wapon ukuada deliverance no so ekoso anopa donku nonkron birim donku birim wapon efiada so saa ne time no de nonkron ene donko eno tienko na ye ne maame enko bom emo ye nsam hyiahia efra kurupo twedi ampon ba yi adom na abofo emetwa ho nhia na fa ahudi ene ogye enye maame ene ne madia sokoba mpa yo new site ho and a prophetess Abigail Asantoa 0243-263-899 0243-263-899 yakwai na yanko som na nyoma enkon kaipa akwantusem nyina ye express group akwantusem nyina ye express group yafi akwantusem enkodano ye Canada US UK Australia Germany hefa na opeso okwo ukosua de anasa okwo ye walatu asa pesika bafie orofo fa usika emfa enkoma enkwanchen connection ma bia na kira wabega so Osei Aboagye jimisika mame debi express group na mekanfo na media ma Kumasi Accra Tema East Legon Takwa de Sumani Tamale bibiani obehu express group 0249000448 0249000448 express group na mekanfo na media ma orofo ye kwoni akwa du papa bia ye hu eduro we memman ka ho debi memman ka duro we ho golden deal family wash na mekanfo na media ma ho madru tata hwepa madru omdi siesie ho na o ma himfie ho yehwam orofo ma menka sem ba ko bi ncho se aduane de akono a udi a eyeye na aduane no ebe ya akono pa de a golden deal family wash omdi abadwa so na mekanfo na media ma ho strawberry ni wom sa na aloe vera no ewom sa na jasmine no so lavender no so ewom a kama pa mint and lemon orofo udi gun so mu a anopa bogubigum na huhurum kama pa sa na nwumire so huhurum ebeboa wo papa golden deal family wash na mekanfo na media ma Food and Drug Authority waje atum eno ti emanu yusu a emfa ensusu ansoboni bia emfa emmere wo mo 0544198043 0544198043 eno na mekanfo na media ma orofo Lord Inusa Lanza
ono MC ematafo na asem nyina wo kan nyina se efremfiem pinu ene edunso osuruko kuroko amanyokuo ba ye ne pa wa ye no obeda na di se de be ye omanfo behwe so na wato aba ede amawo mo na sa dwumadi we be koso Sompa TV Sompa FM 7th September ena dwumadi we ekoso rofo ya afo fidie to a ne TV efrise ene pa omo aba be ye osuruko kuroko aba be ye no eno be pa hontoma na wada ho adi achiro manfo Liberty Conference na se edu hobiem da bia meka se liborium liberty no o de ba for mo freedom ye ko pai for ahodie no oje Liberty Conference hefa ne eko Jubilee Park na mekanfo na media orofo we the heat assembly trip no the heat ebre mama he yadubu ache krupo twedi aponya basa yadon wa channel aduma chede pa yakwai na adie bia ye fa nkonua edan so no yenko pai fa hodie ene oje ewo na ye we ye beso candle krupo twedi ampon no ye wiase han yes ye so candle no adie bia de wabrabo so na ayetum ayesum eda so no e wo se han no etoso biew wo ba no atwero de hian ene de hawo agu sheet no so ene e kwa akwashi no ye na eduru suro a e wo se Nyankopon ekasa Jubilee Park memene de ye da ye nimu ya memene de da ye nimu ya adanse di akoso konekwaje adanse se wo se come and be blessed, oh glory, hallelujah. Eno ti sabre ye ko akoye nim ten ena ye kro ababa wa no se sabre ababa wa no se abrante ni sojani eno ti se maame no wotwetwe wana maame no oyetwe me oyetwe me but on tweme gidigidi sa oyetwe me okay dia me producer sama ma swati ne se sojani ne se obeba oka se obeba na minim so kumase mpotam ha eno so obeba de a yenkan yakomantu ye mwatema se nyame hye ne ho animonyam a ye okina da ye bedi akire yedi akire a ni hu kwampa ye befa so wate kama kuma fatu yem ye dan no ye yo tententu bafo ye boye ntaba mu a ye nam so ye sai enam fom eno to said ye ya o se obeba ha no ye nya abotrentwe no wate ye ko computer so adwedi emra sisi a 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyimedru yesuwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she.
nti so ehun na nyimizia na nanom wode hye durinsan ono na yedza ye burukutu ginger factory foforo no sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe free na computer sim why burukutu ginger ogu sachet jadwaba burukutu ginger nya na okrom edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into woso na we from the bottle ana yi sachet kor na fa posoto ano burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger very mensio nom no nyansem enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wafafuro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye nananum akuafo yi afuye na saduru hobiem wo enti wo dwedwe fertilizer afi wei ubeyusu ana esan se afra se fertilizer wo to ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodo so e ma wo boka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ani OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton kuayon yoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yegina homa Ghana ene Africa kuayo Oje sunsum kron ni moja Edru hopiemu food for thought addition omayini ya wedubuachi onyame akuwa ofremu nyina se August onyame ne mu appointment asamo ayakasa ho ose the heat we free asomafo sam etiadio no nwoche nyi mu miensa na David nyom etiadio wache baako nyi mu Jubilee Park Kumase anopa no sia pepepepepe na de ubeye nie wasifa plain paper na plain sheet mienu dia unyina jogu baako so na sadam opepo jefunu media ha nyina yahye no baako aka ho eniema papa opese si wo wabrabo eno so twero no wo so hyane so sa eye candle akwankyere na fa wo candle baako ka ho na no na ye beso ye dia bompai Liberty Conference August edition the heat ye bompai ye bebom na wonyame beties ni boy ni so omayini ya wedubuachi na ho fedie ebe nyame made adwumtufo ni ora kwaku jesi minister Kwame Jedu minister Kofi Pepra wonom na betso twon ahokeka kwan shahit August 31st proposi prempa obuadu poko Calvary Pema kokodrufo the friend is that what sere dom no be kenya ne ho ye be kaya tamfo egu oh glory hallelujah Okay, yanko kwaya nimdu oba no anya atenase madika ka jose yo tententu bafo ye bebo ye ntabam Richard Ampoma ye kana asem enisima nanso so no ye se ye hwehwe no bekwai poa no ho Richard Ampoma no bekwai poa no yeso gani waju obi sika ya zemu ye ne papa no twetwe nkomo ho yanko hello Oh. Penny Pamem wa jina so. Oh. Ese ka manage na so yenyai. Penny Pamem wa kwaba. Bibia boko de. Be microphone mama. Udin de say your friend me Abraham J. Wo jina so. Penny ka tobo ase wate. Okay. Hello, Panipa. Memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so. No, okay. Yenya chinani aye ho adwuma. Richard Ampoma manfo informations na banko ano. Panipa memo akwa babiem. Udin de say Abraham J.
Abraham Ajay hwe microphone nim kasa gum Abraham free hin na bae pacho me free tafo ha ya na me bae tafu kuma se tafu ha ya wakosem ne san ya yenkomoa Asem Mpe Nipa say Asem de Nipa kasa gum microphone ne kasa den da pacho madam fu bi na odi akonto tinene so di shenenim say obeboa ya odi to nanim mo de to nanim and ono so ka chen say we agent so ene ama ye ase de yo ena ye madam fu ne friend say your friend Akwasi Patrick me ota de ka me magazine me ye accident cars me straighter ena ota de ka ebreme say me ye ho adwuma ma no ena me de tu nanim ena also anka saade anka wo de me de tu nanim dada kura anka wa ya ma me we agent ena me kacha me busiafo na busiafo say okay so far say wonnim no wata ba ye adwuma ma be cars dia ena me yamfa adwuma no hyeneni no ye maye nti ye adibipia ma esie yo ma bibia kosie ni say obeji 800 million na ka wa na utu kwa na minu abade odimechi dodi owo wachi na ka wo boa no ka ye boa no ma no to kwan dodi wachi ye friend say ye friend ni first na ejey okay and ye do tune mo say country ben e pese de no kwana si US and also okay but US they won new direct visa but they were for marriage or the before warrior so and I didn't go and it's okay and so far say one ne be ya wariansa okay and now catch them so one so far say aware dia obanyo nipa bia be edini aware no na ya visa na mai and osugo yate and ya diska first deposit ya man 15,000 the man 15,000 first deposit and also okay wanya nipa no ama yakokeme ama yokoye court wedding na de ade nyina ama twa pictures so and okase okay sisi ya wedding na kase e be process no and also to yem for the akan be so and esa man 30,000 Jese musika se pa na akodi ni ho sisi asika odi ho 45,000 na awade no ankasa no wo mo obi na be ye ana wonne wunua ba no na ye awade no ofro bi ena ono so ono nipa no so okọ US akọ school ho until dependent visa okay ena ye ko keme ye ko twa pictures ye ko sign court na de so ama ye twa pictures ni na mo ye wedding na dim fie say enche bia be ko almost 4 to 5 months ni 4 to 5 months okay enuti ye wedding no enche na just no enshada nya awade papa paper awade sa na ye ni kurum ha Ghana no ya ne mrofo no munya nche ye paper awade ye ko ne ni togba haba keke azigbilibo sunkalu kagoka yene no enkotwetwe nkomomra simadu so emra sisi orofo togba haba keke na kira kwai enye na togba haba keke no ofa afujase ka usu bezu obomfa hospital junction eho ena togbe ahabai keke na so eye ewo na usu bomfa hospital junction ene mano na waje ema no sade ebeye ofo na obetumi akohu togbe ahabai keke nya ntrase kura no dofo mamemo bom mano emfama fize mempi no ya no manfo yom se ema no ehu hia pa 0244 0244 48 47 0244 48 47 and now 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and now 0244 50 60 3 eno ena ye togbe ahaban keke azigblibo sonkalu kagoga from Benin ne mano no eno ti afujase ka no fo a osu besu obomfa hospital junction eyesunsun nyuma o togbe ahaban keke eyesunsun nyuma o eyesunsun nyuma nko a omna samu yo ofo ye fancha kese ma atiefo ne ahwefo mo hwe nananom ene mpanifo mo kuemu mo hwe togwe aso ye de nchakese ye de ma obibia
Togo de obetra se ya na samre ni die ni bu kwa so na ode ma nananom atankonwa eba ne se ya na akoye sunsun madwuma ho asem na yeka kwa ofoso de na wo kanyina no obi bebu sase Togo aba keke yase normal dose ankura dwuma be ni wodi ya na nipa bebere so obu wo ko ba bi se yase ne ho de sikaduro de dika na mafo nteni Togo aba keke onye sikaduro onye dry pocket on the aduma nananom de adum ne nyotwe de ampo de adum no ene sompa osom ne papa de sa adum na dum no ene Togo aba keke ahaban no de ye adwuma na ono ankasa betra se ono no sebe honhum nyuma de obia ne wo so betimi attack Togo aba keke e wo honhum se mu eno nti wote wo a ene e be meme be kasa fa bombom because na no de enti na midi ka kasa no eye nipa nam ye so a omu behu ye kokoa mu ye ma omu ko e wo bamba ho asem ene omafo mo ntoma pafria ofoso be ma na wo ka Togo aba keke asem me se Togo aba keke oni ba bia oni achichiri me so obomfa afijase kwan so de o tientie ne ye pa ya na nipa bebre Mexico asante achimbofa nya ho bomfa me se ufri acha okrom na akwa asotwe na kokura to aso a ye friend bomfa udru hon ma hospital junction number na edu dwan bia so ye WhatsApp ufri Togo aba keka obema ne nkra ba befa wo de to so nie Togo aba keke se wo ba bi na kwa wa na wo pese univate ma ne ba ho a wo de number no frɛ no obeba no no abetra se dwuma de bi wo ye ne fie ampa owonipa ho mre onipa ho time obeba no abetra se de wo ho se ye gudie se ye honhum bi na etake wo obi wo ho a ampa owo wiase no ma nyina bi ne nso ni ahoto honhum abubu no gu ho eti wo ye ho hwe nyeye Togo aba keke ne nyuma wodie no eye se one and one ni mienu ahia eti du mra bi obi nya Togo aba keke anko beba na nso ahoɔden ni nti ya wontimi nso wo se wodie frɛ no ene ebe kasafa bambon de nti ameka sa ne se emrantie bi ba me ho a omo ye odefo na omo se nya omo din me fa ntodwa okay ovosuo omo ko ba bi me ya ka kiro omo se omo kurom so omo nim na omo fie si wo se bi omo kotem tepe ombewu so omo kosia ombewu jama sa amrantie ne sebe bibisi a omo ntimi nko omo kurom se ne meko ana me de me sa ba ko so bibi mu de ene sa na te de me na nkokora no ba ka chem se nti papa yi eye Togo aba ke ko mo ko no eba boa abise last 2 weeks ana me kire omo no mo ko yi ofosu omo ko a mo tekeke na omo mo obi twa omo kuro mpecha de dan no ebe che na omo de chem obi a wo din sika nte se de se ko ba so hu bi wu de se wo ko kuro mu a wo dan wo no se de me pesa me ye no impo mi akwa se masase a magye kura no se me temte se mesi dan na ye be kume nti we ni bibia tete na ka cho se we wiase ene na meka sase ma che obibia otie se e wiase bra ye to bonsam beto asase so no ne asase so fo mu nue enti nipa bi oni ahoto ofosu e bambo hu hia minim se ye dan Nyankopon oboa nipa nanso asase so no e bambo hu hia emre bi to ka asem bi wo se wo mu na Nyankopon bi o mani o mu hwe amanfo osunsun mu no Nyankopon kura na e chia wo mu ana ohu wo mo obabu kasa mummo maboa me madwuma ekoso e wo kwan bi so ofosu onipa bi oni ani ye onipa bi wasika ekuta no ni krom wantimi nko te se de na mekan ene mrantie no ko Togo aba keke akwankyere wo kyere omo na owo no ma bi ho no ma obi na eye wo a obefre nipa na ka kye se nipa wo onya obone etitwe fri no abaye me de a ade Togo mpe eye se wo du honhom sisa obi hyebre ompe kura tina papa no wo betra ha na opeso se no wo se no adenti na nipa ya se o se no obi wo sika opeso obo afie wo temte ya ye kuno ovoso nipa ya ku omu wo wiase a ya na wo munim spirit ya ku akuni papa no ovoso se wunim a nke bia nipa bebreti ase na kom do mu bo Togo ntema tini ya ka cho se ya de na Togo na aba keke number no tudwa bo mo de number no do so de wan fakura famu ba ko na frɛ papa na ni nko papa me pesa me ba eno ma bi me hu no ma bi ye me soso da rough edumra bi aka akura wo kwotena mu kura no se wan hwe no amaho ban ha se bempre wonim de da wanim ade spirit ana bad spirit ye nipa na no den
ene mrante no me ka chi opre say enoma mo kwagye da yeso ne ade omo so ene noma na omu hu no enne oma de omo hu wote ho otonwa ye nto sika wodi ya adwuma ehye ama enne sisi ankola kura hu omo say bre na emle bi atwam na sika na wo emle bi atwam na store so yese eye dem ibusa say dem na sika hye woni bambo bomodin twa na mokotogu abakeke na so ye okwa papa me se maka cho se enye fa odwan bra nye fa krama bra nye fa wanwa bra wo de o se be fa madamfo keke wo se nye bra ntokwasi ena ese ototuo to wansa entra o menwa wutie me adanse ekoso otogu abakeke ono anu oden ena me no ka se me ka cho se papa oye adwuma from an opatu anadwu no oye adwuma obi ha wo suma se mo ko ba bi ko kan wasam chane ko obepie no na nsam nyina da bonte dabi ye won panifo bi o mutie na no asema nke nen ko mo ase ye pese ye bebobodi ti na make a choice wo ye MP wo pre MP wo ye DC wo ye aban mu panifo a fa hunkoja na dwumadie na wudi na no na e kasa cho no anu oden ententra okwa ko bo ho ban na wo bo ho ban hefa e togo ya ba keke ko na so ye de number ne besan tudwa na ono ankasa wa ha obetu na numutuo eno ma na dance ye koso ho no enya asem ketwa we na wote yi senne se wokọ ho anadwo ya ni pet wo twen because obi wo ho a na de opeso ye na nya anadwo anya wia because nipa kasa etobi wo ho a sebe sikafo ne omo a sebe prejudice omo sebe omo felfele ade no bu anadwo tunika na wakwa twen togu aba keke tietia yi osore kope ona adwuma o ye na no odin eti bomodin na obi a wutie ye bia no enye no nko yanka wasema emre ni ntino obekasa togu e ba bekasa eti obia bibi hawo uto ento awade sebe ukọ awade na agu ade bia obeso bia na agi agu akwantuo ni nyina ye kwa bebi akusika akọkọ hye nko anu wakofa obi otu anu wafa dabi togu abakaka wonte sa na kwache so obema ntoma papa ne ati ni din na kwa bi so no onfa obi bia yemfa number ntu jana to 0244 4847 and 0244 50 0244 we togbe abakeke ne ma no obi biara yaka okọ ba bia maka che o se okokro ma obewu obi biara ka cho se yiwe menkwase e bia no nipa kro no sebe oboa me se open yiwe ana se fie dan ubekwa kosi ni ese ubewu me se entra ho kwa kotogu aba keke ho na omo ho ban na ubekwa kosi dan papa wa ha didi aka na enyama togu azigbilibo sonkalu kagoka from Benin Dahome togu aba keke ewuvia panipa memo akwaba yo apelekesi pacho muhuti sen nyakopo adawruma na so boko medamo asipani ajuma omo aye ama asantimai ama ganani na medamo asipapa sia na ebetumi aka sede beya obitia obefa anase obesua bibi afrimu a obetumi eden afa because utumi mforsu obi sebra na yebetumi aboa anipa no nu ankasa to anamu na se oba ye wo kwan yebetumi afaso a yebetumi eden aboa mu medi ye frame togbe ahaban keke azibrigo sonkalu kagoka from Dahome medamo ase eya na mechiatifo no nananom ne ahwefo ne na eya na bibi kakra otumi yemi wanwa pa ne se anipa wu ofra wiase a emfa ho se wo yesikani emfa ho se wo yahiafo kwan bia so no ye bayi no tie adegu so isan se anipa pi awosika nso no yare a etomi hano sesia de ye kasai se anka obetumi ato anamu ababe ho ye togbe aban keke obekase o mi me ya penifo mi me wasika ni adiande no na sebi metumi nko bebisa nti mami nkwa brochiri akako sayare ana se mami nkwa ha na me hu betumi atobi ni adiande debi sebi oba bebre a yetubi hia omu ewo kwan so a uhwe no a ne hu ye fe a ne chi bebia ye kama no
bebre ho ko mo fia sebi tasi kra no obi ni ho nso no ahofede okra bi nti asie ne se mi to gbe han ba keke a meti hai se bia na se wo ya nipa na se wo sika dia enye sika na ekra wo no enye no na ekire se bibi hawo ewa wo yese bibi betumi hawo nti tuanamo se de be ya sika ekra wo no because anipa bi wo pa wo sika na on yare nti ye kasa se ya na obetumi akase mi yare hwi hiame nian debi wo yese de unnimu dache unnimu sanetie nti no ni obi betumi akasa nde na ade ache na wawu nti mesrete fo ni na ne se sikafo otumi yare ahiafo otumi yare ni na no mitogwe hamakeke mejatum se uya nipa na se mi menimu se beifo no omu wo ho ebeyi omu wo ho yeti hai bema bebre awale nti no nebo soso no onye na dwese obegya ne yere nti kasa ene beifo na omatiti omunite jai ne yere no san soso na oba bi soso ohonso a wan plan se obegya ne kono nso no awari ajai aba emana eba no sadia na akodani na no etubi ba be yebasa ye fi hono mo a adwuma wakasa wu tumiye adwuma wu bie a wan body humban sebi o sorry na uko transi o sorry na uko transi no we say de yenye ne sa mo sole mi to be am keke ameti hai sebi o enya de metumi abubo obidi but Ghana nan kasa no mekura half yes Ghana nan kasa no mi to be am keke ameti hai mekura half if the grano say adiasa say na kufuado de no de okodai ye de yenda na okay yes because we do anajo no na beifo no to me pie e na mo to me sell crofo so ati de make yes nti e ba no sadia ye de ye wo kwan a ye to me fa so a ye twitwa ye maso ama anipa da sini nti me chiatifo ni na ne se ade a ye frɛ no ahomban bono se wo protection na se wo protect wo akasa waduma enya dia bibi bone bia betme se waduma da yes se wo ye obi na chese sebi wo protect wo akasa ho na wo protect wo ba ana se wo protect wo yeria enya dia wo ba betme ayare basasa so ahu akoda pa to mi kosuku kama onimuhuma ebedu baabia na wabodam ana se ebedu baabia on mo ma bia bio because for ye bet me change na dwen ti mesreti for ni na ni se mi adwoma no sebi uti ufie na se wo hweto gbe hamban kekese na chese sunsun bi ene etumi hawo ana se biayiye ene etumi hawa mi ena me ye omuni na mo hene the whole Africa obia ne ho la so ya bay for sebi enche bia yakupon bua omu amu ya adwuma wa hai mu kasa na mu frapping for na mu tesimi ya oho na mu be ho ondia ebetumi eden akura me mu tesimi okwan ho anase mu frame o baby kese se to nde ye pese beteso anipa we wanya stroke ntino ye jaino adimao for 3 hours na chese mehwe na se na manipa kwan so a mu tesi to bia ba keke to ya na de mensu ya na kwaku togwe ya na ye ne ye o frise ye ni sunsum aniwa ti ya na ye ne ya ebia mekasa asem we se ya na ye ne ya pa fosu mekasa asem we se we okoda na wo frɛ no pa wa ya adwuma na wakɔ akoda waka wani aguso akwa bi oda so le so na empan e wo ne dem e ba show we ya sa empan pa wo ne dem ti de bia me kasa asem we se edura na dwen krofo bi dia wo eno na togwe ya na e ne ya se wo wani ena nka hu de nipa bi ye wo bi a enka wagya de wo ye no se de wo ye bi anka wagya akɔbɔ ho ban
ewom me de meka me se wontimi to go kasa won kwati nyame o nyame ye nyame nanso kwan bi so no watima tren watenka bi se ese obi duabo na aku no watima tenka bi se we ese obi na aku no ni nyina no nye ni nyina na obagye di se eye ne kore nanso bi ye ne kore eje wo de na wo no wo no ebe de no wo se ne kore na se nkontompo ese otu anamon ofosuo ewiase na da wona na wo kwa debi eye nkrofo bi dia mesi aha Ghana nkwa na ye wo akorato a ye wo yade bi sa aslam obi nam wo dan echi no de ama akwada no Togo haba kekese sa no ma wo nyina no bo ma ho ba Togo se ye nso ne hwe so Togo o de kasa bi betwa to ye bre na ye be kakra enya dia mbetumi akasa bebre sanse anipa ya anipa no obi no mu ho a muna so ayedin onne se ade no ha no nso no enye se ubenya sika bom asada ubetumi ato anamo edan a upese ubesi enye se ubeka se okay mbekwa koto zinc anase mbekwa koto tas anase mbekwa koto mpana mi mbekwa kodasu asana mbekwa koto foundation what be that uni sika brana yanwura insight na yendi nkomo akọ deep no ma fa madamfo so uti eya na ye kasase a na eya na nkrofo bebria na omu njindi nti se unjindi a eya wasim mi menimu se wakasa utumi babe humia kwan bia so no ubeyeye kwan bia so no ubeya sika kwan bia so no wasetam be yeye bambo so be koso yes ahumba bo so be koso so ati mi kanu ye tia o se be manu no a yes ti na se dia yema to mi koso no eya na wakasa ufa we ni di hu a okay wo de yakopon buadia mbe committee no bi hu a mbe ba be fa o mu na abe vomiti yes mbeba be fa omu na ukwa na se ukwa we to be na be vomiti de me de ko yes se udi mi ti ko ze hu kasa obaso wani hu kasa nti hu be kwa ko anajo aya najo hu be kwa ko tie anyama etumi koso e wa wiase to be fa ma ntudwa number no eye 0244 0244 48 47 0244 48 47 obi o ho a WhatsApp e wo so ubetumi atwa usa left usa wo yemu no se okay ubetumi atwa adisene o ma me din be ka ho papa din be ka ho kro a o ma me free so be ka ho kro a o papa so free so be ka ho obi o ho a mo fa kro no ka ho a eya na balance okay so ati de mi ka na ma o bre pa ntino usomu number na ni na no eno na egu screen so no nti WhatsApp e wo so ni ade nti se mi mepese obia betumi aiden sikano die obia benya bi nso no ye woko na bia anipa da se ni faso na mo sewa bra na ye betumi abie na wakasa betumi anya hoto e wa wiase uyeye ama ubusua u family enye togbe ahaban keke medamo ase no ke ya ne togbe ahaban keke na twetwen komo no ofiri Beni na togbe ahaban keke watena Ghana emfie aduasa ne akire 30 years ne akire eno ti onim Ghana na waboa Ghana this year enya asem ketoa ewo honhom fam waso ye baifu togbe so ye baifu eno ti no obo wura wabusuam obi o ha obia no ono so ebe ha no so wanye umu ama yedie ama wafa togbe ahaban keke se ontwema no kra azigblibo so nkalu kagoka ene eno no ekotwetwen komo no panipa ntisesi apa no ode okasa ise no ode be ma ho sisi a the scar ode mama me 445,500 eti mokoye enkrata ne wieye no efiri wo mofre na munya no na enya no na ya no mokoye awade ne wieye no ode unu na friend no but echire your friend normal call a enko and a friend WhatsApp call and enya no and o catch him so oguso ti last 2 months echina won say your friend na enya no your friend na enya no your friend WhatsApp so enya no echire na odin foreign number be the taxi or WhatsApp and a checking number and na UK number say o your process no na ono so ye ni process or no so be ko UK to fitada no ye yotin nka say o so wo ko UK nti on do o de adwuma na hye obi nsam and o say on fa ni pan number ma ye kura na
yɛne nipa no ndili director wɔsi o yɛngya bibia bɛ ɛka yɛngya obɛyɛ bibia si fitada no na beginning no ɔmaamo nya ne nteyɛ sɛ ɔde adwuma no kɔma obi ana ɔno ana ɛyɛ ɔno wanka nkyerɛ sɛ ɔde adwuma no ma obi wanka nkyerɛ sɛ sɛ mofrɛ na munya no yanya no 2 months ni yan MC amofa ne picture no to TV no so ntine nka kura wo see your friend no say Akwesi Patrick ofri kuro be so ofri friend say bakwai ha ya ofri bakwai but bantama not hey ene dia paye o Richard Ampoma so firi bakwai poa no ena papa so firi bakwai hwa na oba susu okohu soja ni wo bantoma ena brante we susu no so te bantoma asem onie patwa ani tiese no mo frɛ na munya no kra wa block your WhatsApp ni nyina ye ntenenka na munim na busuafo bi a mo abo mama ne aka kire ne bra but ne bra na ekire kra o se o de number be mai what sisi akra ye ntene bra nka omodi asem no ba ye no ye di akire na ni nwia baako na ye frɛ no ɛna ɔse saa na tie dia obɛhwɛ sɛ obenya Akwasi Patrick yi enti akire ya bɔɔno no na ɔse ɔno kura ne maame nwia ba saa brante na me ne twetwe nkɔmɔ ne frɛ nata ɔse ne maame nwia na ne ba no enti sɛ wonya no dia akire no obɛhwɛ sɛ obenya wei no Akwasi Patrick ne rare brother watmase afi rare brother no so ne frɛ no akoda ne boachi bidin ti sabre ya ne odi nkɔmɔ o UK enti ɔkɔ ebe na se ni ɛkɔ 3 months ni 3 months na je say awade no wagya hokɔ kra na busuafo no so boa na mo bom because omo de omunum no bia me ye fami so ena me dem hu no nti busuafo sika so na omo boa no na mo de share nsem nti isi ade omo mame na kra je say busuafo se omo gisika na free ho sika na free mo ho ayasem wo tese wabusuafo se wo na omo gisika na free ho omo se me omo disika na mame ena me de ko share nsem ena de koma Akwasi Patrick nti ma ye koye bibia na evidence no nti no omo mfrɛ no me na mo frɛ me bisa me sɛ Akwasi sen na me so ma frɛ no but se am nti nkan omo so omo nim do mbe de ayane sɛ me na me twaska no so me niska we bia me timi ade atwa ekoba sa no nwia ba no a otu kwa no de asem na ya woka sisi a me nua ba no sisi a ejuma wo ye wa ton container ne na de sisi a wa akra wo hye obi nsem a anti ko ton container na sɛ ko kwa no Sata no yadwuma Kumase ya. There be no yadwuma nkran na man ba Kumase. Eno no na adwen chance wa ya aware prepare we into wa ton container. Me hu obi a wo tu kwan no de ne dem nwoma ne ntade nyina ko cheye. Akiri ina connection Pascal udi emia dia benise. Yi! Dia kontu beye. Asem omna samwa. Osei you say the we are medical catch was Mpe baby mfa wo na enoma e koso yi de na wo hwe mu nso asika ni nyina so aye bobobo de nyangola sika wo ya betie sika nyangola sika wo ofo so kura ye betra kura de asem ne yenka iti da kura nke betra ne yeka se oni pasu masi ane ne ne pro frɛ yen ana ni pasu masi o wa ye se tie mo na baso na nke ye sere ti ye nya bi sada de ga na esi koi abranti hu na we koto so atwadwane fufu so nam no wani abre say obi sika o koto se wadaka mu an wani abre sa no ma we na de dia na ye kase em wani mmere obi no ma bia wanya we yesa watwa wrong meet abranti atete nanim kama we okona sifia ana se oba bi de ne kosebe ne maame eho a ayafa se fia me ba kosia oba man minyamfo bi ode na ba hwe ana nipa wa mawani ana wa ubetwa nwura ofosuo ede ne yeka sese ye de pese ye bia na nyankopon daroma ye yo nyankopon nim se ye bi ye bi ye ni nyina ne betima na so nyame adaroma ye ba hai ensam do na nyankopon ye ensam a omotum ebi na kwaya se ba ye kuna wonne menya adwere se
Abrantie sika oji ye no de bia so akotena UK. Ofoso na wobi wo ho no UK na wata na German na na America wata no. Wobi sika na ode so ko yo. Ba sa nipa na beka cho se Ghana for de. Ene onu nwa tia otu kwa kwa buruchire. Odu 2 weeks a one ne kasa ye Ghana for de. Omo buye se sebe nye mu nyina. Bankrofo bi aginkrofo bi sika manipa no ne life ay basa ti. Asem okati se de woken. Se obi kwa buruchire gin sika we anye ye. Wato ne de mu no. Ene wo no ma bi na wo so kwa buruchire atwan ye okodu a ansa na wo hwe no ma mu akase akwasi mishu we mu fa we ma we. Wonim na cha no ma. Wakoka kota your friends and can. Ebia kankan wantimi amasa. Na make show. Shabrant ya kama. Eze no. Osole abosumi bia na afi bia wo mane na busua. Wa ma wo bi su. Tisa no ma we da ben na to betwa. Ofosu. Ya na ahomte. Edu ba bia wie program se ya. Na nipa ne eja ne kwa ma na kwa. Na wo hwe ne wo kwa utim se. Aha ma bai ma nya mmoa bia. Se be hefa biom na menko. Because nipa no no niska o de court. Na nipa no kwa hefa na kwajira court. Sa no mo we kwoswa. Ghana nko no ewo mu se bia se Ghana ye den. Ana Ghana problem ana se no nkyere se. For monsa kwoto obi sika mo katacho be ma. O kan ni sika na ba wo se ani hu odi bi. Wo se akọ bank. Ani hu odi bi ko bank. Commercial bank. Commercial bank tesi wani hu. Fansa kotum. Se wi asa ya de no nkyere se tam obi sika fako. Ofosu ya ba ha connection ni sika. Amanfo Jeffrey amanfo pa dwane amanipa ye basa nipa brabo ye basa nyasam ketwa sa nipa so na mo abaka chense won pa dwuma wa mo bra nipa na ye ne sa twena san but ye sre na brante wo wura ponko abodama ni wura mo dam amsu so fil be kwaye o ai na za amanse family na watwi apayo amanse family ye ko kona mienu ena ya ba bekwa mienu ya ba program so vozo ukromo ofenso na mz no molidi se dem say yes se de aba ukromo so ti de pese kan nyina ne say branti na busuafo hwe na obi ntage ne nka kire se modihye ne se kwan se no do obi afa so opani otu we se bi nanim waya yi hwe on se nipa won kasa bia no hu na hwe ni on fa ncho abusua modihye mo ne nkasa no fa sa ku hia osika on fa ne sika mre no anya kwa teteti wa ne hu nwi abrante wa sesa wo ye okay ofosu okay me do banyansa fo ebu ni be yankana se ye konye kope OCP fertilizer akuafo na chiatum na nananom akuafo kire se OCP fertilizer no amom sika sam ekosoro efisom no ban no sodoso no mate na bribra na udua de no na se sodoso sa no a sika sam kwa wo OCP fertilizer na mekamfo nam de amawo se okọ agrochemical ba bia ton no bia no a osu OCP fertilizer na wei na mekwa akodua na omo akiro kwampa obefa so no wasesa asoso ase na tumi aboawo eni obekwa akwaduro fumo no akuani na serie ahye na fruma efrise enwoma ekoyie pa yepe OCP fertilizer afiwei ebetumi aboa amesika sema kosoro dia na eni yenkwa agrochemical no yefum kwan a 0345909437 0345909437 ana 0555909433 na yenkope OCP fertilizer ebebo apa dank beye adwuma wo chena makachi was a dank natural complex no ba ye no abasobodie pi no manfo de bono na ahotani amanfo ade ato no ene ahotofi na ahoto ne sei wona nkasa wakọ akọje yade mu teteye anaso wakọ no wakotu onya de ase no wo mo ena sabri wo bodank abaso no odi dinkasre wi ade ato no se ahoto ewo ho entiye ko dank we city life high school no one no na bo ho ewo pachi number 2 yenko ni nkutu yade ase ewo dank natural health care complex na nyoma enkonka yade bayin ena de ko kwa untumi entu ase emfa ema 0244017556 0244017556 na yenko na yenkutu yade ase ewo dank na nyoma enkonka Apostle Dr. Amegashi ono na dia Amegashi e ba spiritual center ba ye o say yade no de
eno aduro no ewo no ho yade no ano aduro no ewo no ho habayu wose haban no nyina ewo no ho na wose ma menka yade bia na mmom se wa fu so ho dodo o yade na se utu yade na se wa bra se aduro kan de a apostle Dr. Amegashi na so ye na else wokro Kumasi ha old police station house wo makru na mekamfo nam de amakowai ni kotu yade na se 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Amegashi na ye konia kwa kope Lawson beverages nyoma wodi abadwa so Lawson heba misha odi abadwa so sa anode Lawson loke misha abadwa so entu yade na se na dure man capsule de man Peters no eno na edi ahimpa ebo Ghana member dure man Peters no member no bo abaso se ono no ma enyoma tumi epaja yenko pebi baby aton no etu no ewo Ghana ha ana baby aton san tu san ewo Ghana ha biada okwa ni nupa no ene nsa no ubenya bi ato ye Lawson beverages ene efra ene adwumrem wosi twabi ne gina wo na so kama 0242133577 0242133577 Lawson Asem Mpe wo sa kwa so brukutu yenkorenkoto bi wate untumi enhunu gari emamamfo mama me ye mebonso dabi yenum brukutu aponto ni abadi ntuo ni nyina eye brukutu Food and Drug Authority den stamp president di mayam se brukutu betumi atona eno ne bema nsuo no 0244620294 0244620294 brukutu yekonyekoto bi odofo yemfa bia no bi emfrefra nyoma o yemfa bia no bi eno emfrefra nyoma bia eno ane club eno ti club bia no na mekamfo na mede ama yentwetwa bi yemu bobi wa bra yebedi de club bia no betumi aboa pa odofo udidi a pe club bia ni bi na ote a atumi akọ ebema bo we de ne mase tenkom aponto ni abadi ntuo ni nyina eye club bia wayiyo no eye club bia na club bia ni your last size ni wadantam no ewo ho de ope no je ebebo pa oba pemfo ntumi enum club bia saa na ni mfie du nwotwe club bia mfo asem enkoso bia eno ane club the nation's anchor Ogunzo be ma ne be kan chire bi ase ne omoti nyina se Awurade nhyira nyom kese eja se wo dwuso wotie dwumade ne Awurade nhyira no da bia me tu obi a wotie yefo se enkwahia na asomdie so se asem maya onhunu so mfaso unless asem asiansa abrande ade nimfo ni to so fefefe o maame o papa de asie no mate obi mpia bontin metufo se ebia kwadwade a woye ya wode atukwan ni tumidika ne koye because o maame de onimde wanyini ewo wiase ennim tete amamre ne amane ne ne timidi ni paachi ontufo echina papa ya na onya no pumasibire na okofa baabi a afi na aye generational curse na dafi ho na afi ne ye chini hwehwe di pande ne sika mpo ama ne se wona ewu ko na chini nka bi mabiem idigasam na obi anwi ni moto anamo na ayefe ni ye kan ne aka besi wo mo di sika yi ma no ya so se sen na wonnim nipa no na no ba ko bi ye kan ha branje die obi ye ko oduru ma amesto osi wodi abrochire nkomo nti no e na me so me de ma sika man so onye nkrata ama me ebi ne baba idie obi abaye ne ka so obaye dai ni nkomodie ma no wage na di unim ba bi ofire unim ni ote Bible abo kokko Mika chapter 7 verses 5 wase nyi wo yonku ni fa untu nipa so obampo oda akukum ne ho na wenwa no ne nipa fiefo ya atamfo edise nipa betima ye saade a sen na unim abrande we ya no nti uru zika koma no ensam fata se otu anamo etesa di na chi kakra hwa adwuma no mo wetima ya amom no mo wontimi ye ehe kura na ne office wo sen na tie wabusa office ne dia na ohwe wo mo obi na afi wotu anamo eboa ya amokoko se amom wo fie no ante asesa da om de ha obi se beba betena onso na nka ade no wo ye ne sembu anka boa o edu na wo fie nyehya ne nso obi ni nkomo ama nkomo nya wo de na wonyini ni ase waka na nti no midu anamo abranhwe mu bi anka ho ekoba ne sa ebeba se ye bi unjinjin wu no na nka diska ne ye bibia na nka awo ede mfaso aba di anya we ye woni ama nketenkete bi unse wona mfaso ndie emre ye nyina avozo no ke abrotia Ofoso bema nipa bi no ma ye wono ho aboa potokura wona nka wonsa nka nso no wode emim kwan so ebechinchim kofo nsa age ade a enye wono mo dia na wiase nananom sese kwom de wa yemfa yensam yenu enidi
na wanhwe ya obekwa akoye se aboa kokohwede ya Jeremia woma no boy kokko ewo ho no ose de wo pa de anya no wanya no kwapo so te se aboa kohwede a obutu nkosua enya ne dia so obebu na mu afa na eche obeda no okwase a ye ka kira brantie se oti enka na se obi nim no ne busuafo bi ana se ne busuafo bi etie yen ana se obi nim na busua omo enkwase wonum ema yense omo ntuom nika na omumra Asem Mpe Nipa dwumadie for Sompa ho ana se bia ye production lines omomfa no momfra yen ansa na dabone no ato no dabone betimi aye na anadwe ebetimi aye wo kina bata kwanya eda ho edema oda sani bi enti no fo so be ma ye hwe na anim akosi be se edadwoada so ya antene nka fo so be ma obi nton san fa nhye ne busuefo ena se de yo na sa anya wo ya ye nya wo fa ye wo de ho ye do se ka bedwa na nkentene side time se ewiaso we no so obi ye wade na se ye wo ya obe pene sa ne ma na ewo mu ne nyina agu abonten opa afache ne se won pese ode beche no so a wutu ho ana mo se be ya de na de ayira no fo so be ma wo pa ekira kwan se wo hwehwe so bible se hwehwe na abehu bisa na ode be ma wo bom obebie wontin ye hwe na ye ntime emoa no se be ya ne nsa betimi aka ne sekenti abrante ne na ye tunefo wone na busuafo so mo tie ne a ene ne nafofo so obi ate ye nka wonom hwe no mo na betim fama ye na won fra yen ne anim so fo so be ma ye betene nka intima me fancy ase no mo ansa abrante ye wo diaspora group wa omo UK ho abrante enu china no pa mo bo hu de besie wa adwene se okọ UK abrochi mam wadwane na de wadwane so ne nim de wote sesi e ukọ UK abrochi mam onche enso bisika na de tu kwan emmoa ye duru ba bi na se wa ma ye be kire fitai be sa kire tuntum na branch ne sa aka ne sika se onim se untumi fa ne ntu kwan eno aso apepa ne sika ho ma meje ye ne sa da na so wa adwene se wudi nyansa be fa kwan bi so ye yia e be duru ba bi na adane no me ato abusuafo ne wankasa ayire ne o maso aware ya etimesra branch ye so ofiri be kwai yenim be kwa kuru poten Oforisuo tiso de onim no no onko kanche na busuafo se akwantuo na wotu ye na wo ye na adwene se obekra mo na wokofa yedire aba no obisika na odekro na sika no ewo ase na ase kire no akiri so antie no onwama ti popo papa mo kama koma ntom ye moate bibia be kama na mo gidie ewo dwumadie wi so yabaji sikandi amamu oba betua no wasere no okay obi afre ofoso be ma ya na ye nuanom biase ese ya friend papo na ahafo kukom no ye friend sen no mbekọ go so achi ho no emem no mbekọ ho no ofre na ye se ne maame de oti ase na ne papa afri mu nti ye ka kire no the first papo na dodo na ni mu no mbekọ afo kukom bebia ni ne goso ewo kukuom na amane mu no bekọ eno de popo na makoya gala kola hoda ne ho ye kurokuma bi minime na de bia no okay well say yen so de yo so ye hu na tira kwan ya behwe UK fo ni bi nso ni mi di nkomo minim se ndru yen pon ye no na yenya good result kada chi antama na owi ankoto chena no na ye hu ba bia susu ade body hu na fa wate no ankasa be yi mu edi no afa 0554 na 31 na 0548 na 31 hello ye adwuma dase no ke evangelist yeti o na meka fawo e fe na ke chance de chibaso o ma de mi se mo fe ko perspective perfect shishima de e kosos lo ma lo so yin de lo gravity case in the ring e pan so se wa ye also the PhD and not when it was to them out the transfer the how we be share with you what you say will be the BNC we get play we do trust water
ATM for Asem Mpe Nipa. And I think the answer so you can say, oh, you know, I give it here. No, I not after that a true chapter because maybe I got a pension. It is the Yamen coming. No, okay, hello. Oforisuo bemme. Yey, Ebreniswa. Abana bibia boko de. Kama pa. Na mo vanumba omnazamwa na naire obia woye. Obia ho den sa kwaban no. The body na say we SK Bolas nyame elehene. E wade ni na mo bo ase hofikum. Seka kope na mikasa efe. Oforisuo. Kache na watu sika etetuka no. Omani ni naho. Sansa ko de force ajibe ko kombo ana cho e kana bodabote. Ana wi sika enya wo dense wudi a wodi aye bi hye enye disika no. Agwaso wo kunipa. Aye nyancho no. Ona bia ehu ana tawochi. Yenku igafo eni gawo. So kache no prese. O tran komuche. Na oditi me na busuafo ehu na. Won fa ye nua be ma sika be no. Anye saa yekiri se abaso paidie but you will shape piano yes abakano what the chesicano e dia to dia esfata il a sempre forse un po' to pasia o le moyoto na me na hello Majo so katachi baby afrefre udin that como la se frame Matthew yetio that wasn't say nti ko bo bia de bia mu bu ni na nti ntimi ana o ma sa di witimi di wo mu bos dane da mu ba mu tifo asemo ana mi hu se obi di sa de ba o se bia o ko so ku ba bi nti bia o describe he mu sa se bia mo ano ba enya e ku di be afine da na ni e kenti e se nyansa mi hu ko fa so a e be to na wonya sa da de bia di bi di I don't send something bye. Okay, hello. Now I'm moving for Sika. I could. So, men may offer or how I said the tools I won't yet have a down. Do you to know more moment in Nahona or more than yesterday? Thank you, so when someone is my prayer. Amen. Hello. Yeah, good evening. My Joseph Katachi, baby, afrefre udin. Your family could do. Jeffrey Kumasi. Yetio. Ye mpacho emsa sama moka ne hu hia na sisi ya ama papa yasa. Ye best way ama for say obi buawa anye jidi ndi no obo